Vivingo tu ilo manu ai le vanga foi o le fiafi po America Samoa. E na ua lua se fulu maleono minutu mo te daily July fa malulu tu ile tuai teisi po le tuai tele. O na amanjali o le tatou porokala me le lua se fulu mono tupu minutu. Ia ona I fuafuanga sa tau inisinia I tono le tatou fale le nei. Tatou masini. Tau la tu tau io make sure la okay masingi fa ma di dei fa malulu tuai ya ile dei vanga fo o le fiafi il fa songo ma la flasa malole ono sai malole fa toa ya ile ma walungo se tatou tuno ma yo nao se yo nei u fa malola vale lava papale io e te lo volevo o to medi mai o foi tau atu I mai e fa si tatou por kala mea siata I mai. What happened to our show asiata? Ya fa malulu mo fa malua tu lo fingalo. Ya ona ole tuai o tatou proclame ya ele devanga ole afiafi ya ele afaina io e. Fa malole ole on sai fa malol fa to se ro fier peselenga uma ko ngeng.
O le pese le vine ula mai e pia. Ai atangia mai o se latou fa mavaenga ma Amerika Samoa, tuila manua. Ia, ole o ngare le tunu upo ole no fuanga sa ofifia mai pese lea. Ole taimina tai nai o ile sisinga fu a Victorville, Utah. Whanau ngoi la ele si pese, very nice. Ma na ia tele, o lo whamatala i nai ia vai whanua, ia e mesi fo i o sootanga. Ma na ia re whai upuna wha mai oe o tutuila lava le i pata sao le lei. I oe, tele lava o tutuila, ia o sootanga tau watua. Tolo le whafofo e le tolo. Ia o tau ona masani a siata. Ia o se mai foi peo mangaru le ese ifesikaku ori. Fai si tatou tala malie, fai si tatou tala manaia, tala o le fia, ma tautua o e le atunu o e pele lo loto e pele le fatu e pele fo i le nganga. O a mai lau savalinga Samoa. A mai savalinga. Ia fa malo fa talo fatu. Ia le reivanga o le fiafi. E ia le manatu mawalunga e ui na lofia tatou i le malangan maliu maleo tio whaanoanoanga o me umai lofia i le savalinga. Ai le mafai o na tineia le la mepa. E le mafai o na tineia le la mepa oli o le atua i o tau loto. Ia, masa ufo i loto. Po tau finangalo. Le ala lea e afuai o na tatou walausu le taeao. Po le a le fai mai o le mafaufau. Moe loloa o e ia. Au e ke alu ke whai ngaruenga. Piki runga ke le fongi viri loa whai ke ma. Ai o lo o pamu mai lava fo i le fatu ia ma whai mai le ai. Tu i lunga. Fatonu o vai e te tu i lunga. Usu i le tae au. Au e te wha vai. E mafua mai ona o natura o le soifuanga. A o le ola ma le malosi. E mai a i o vai ia. E la lea te whata lofa tuai. Ia, whaafei loa i Samoa e le tau paupaoina se whaamatalanga e mo i tāle te vai bato. Ia e tūwho i le toa e tepa i le atata e whai ngata. Samoa le aturu tofi mai le langi. E le se le kala leo le kunga kofi mai le langi. Le atunu una valo ia. Tala tautonga e tala tofi Samoa. Tali i langi se ao o lou malo. Ma fuang foi le alina maua ni suafa manaia. I o i fale alupo se ao. Se ao malo. O inga whakarikari i langi lono winga. E isi e whakarikari la lo. E isi e whakarikari sasa e sisifo. E fo isi e makuale i lopo fesa wai. Aifa mai whaatalitali i langi se ao lo malo. Ma fuagala na e a fuaio na o mea uma tātou te whaia. Tātou te whaamua le ao mai le langi. Le ao mai le langi. No, I'm not talking about a cloud. Whaaululunga, whaatumutumunga. Na ngore siwinga ngore upo le ao. O le ao la ngā lenga wharo ia ngā whangua. E fo le mau whaamanu ala tau ia. Tau te sira fia i fo le mau whaamanua. O le tui manua fo ina na whaia ia a ngā i le mali e toa. Ia e peo le maulau te le lava ia wa tele. Ia e langa e peo no vanto tātou i tala lasi le tātou tunu. Ai peo le mau whaavaya o loo. Le lifa umai ai au te iloe le ase upolu sa vai mongoa polima. Ia e le taulangia le. Tani langi se aore malo. Walo ia na whanua. Le winga la le whamatalanga o i fo i wa o ngā te tonu ngā le muai pe muai ia tūlanga o le whaao o mea umai le tua e whera rike yaso sa kako whaangongo mangui le tua pe ifo ia pe tūlima tūla ia pe see tūle ama i oe pe upu masania i le tunu wai poto le tautai ai se le ama ia e pe sisi fa amanusina ia pe furifo va o mala ai furialo va o manu o a uma upore ngana e fa matala tala inai va ainga
masuinga lelei o le soifuanga ona o le alofa o le atua. O le nā tonu lava le utitara noa duai. Tātou te whaafetaia le ao mai le langi. Le whaao o le tala lelei, o le whaao, o le whaoratanga, o le whaao, o le whakerisiano, o le whaao tangata uma ma mea uma na ia whaia. O Yesu o le alo le atua. Ia, whatalo whaatua ila i o asiata. Ma lo afua, ma lo ua maua. Le lofa ma le angarelei sisiri esi alo tātou matai siri langi. Ia, whioi o le tala lelei, ma lo taufo i fatu a inga tausi talo whae, e ese le pele ia te au mene o whaife au. Whaife au whau uina, whaife au la whaka ua i whaife au. Whaife au whau uina, whaife au tausi. Saoa, kausi nguu. Ia, waranga ese ko inga whaife au, i mea tau tō whinga. E ile whaife au kausi nguu. Le winga o le tala lau ilana e kalesia i lona nuu. Pe i whaila waku i whafo lau ia ile lana lotu. Ai vela me tau whaife au wa whaau, ai le ingi nguu. Kamai wa whaau. Wa umana matua masa aile uru. Ta feifo, i ona kalafa. Whaasolo e ai lona au vaimala na ava. Iyo e sina ifo i lona tino. Wa whaau la. Talo ai lau whengaruenga, ai le iei la se a foi. O kamala ia, whai mai le whaato whala inga, mai whai le whisinga ko sa language study. O tamala ia, whai mai le whaato whala inga le atunu. E le avea la iai le whaafeanga inga. Whai mai le avea la iai le whaafeanga inga, nga o whaife au. Le anga o le whaafeanga inga. Lo no winga o le whaafeanga inga po le whaife au. Ua yailana, ua umana hosi le whenga inga malana e kalesia. Ua tausi lana e kalesia. Whamaila i o le moa o ko inga le au fueroloa ma le au puputoa. Whamai, ma le au vaidi ili ma le au whaitau louru. Whamai, o tamala ia tu lou. O ila taula ia e veiri wharanginga nga o whaafeanga inga. O kamala ia le ua whaau umai. Iyo, ua umana whaau uma. Tūlanga ua maua umala i sene ma mahenga whapena. Ia e io e kausingi nguu. Poongi e kalesia. Ta mala nai a vea na alwhai fiau. Ia. Sa o marisi se ta te atu ai e iei leute. E iei leute o. O le bale ano fale. Ia e moni ai ia le tūranga lea o saunoanga lea. Tino. Ia o mafuong o kalangoi ngai mea. O ngolo walofa ke le fiau. Ona nei le fefino ma tofilo i mana ni sofa fianga ngai au kamala po tu lona ia to ina i masangingo u kango ka wa kumu fa ta lofa ma to feilo ia na nei ia u teleta u tia o to po fena ma to feilo ia mate mai o to le no fanga le na ma to feilo ona ia u fa fianga ngai ia ka ioi le sunga fa fianga e fa kasa io e lai pepa pai e le ar kusi la fia le masangi ngo fatalo vatuai veren filemoni tu kamala io so e ai Father Michael ko se sila e le se utala ia ko kiki aso uma o te fiu e tau fa angalo suafangi o ngife au ma ulo ngutu ma lo faiva ai piu pipi ese mai se foi au o kasi nga foi au fiu kau e ave ese foi lele malota ngutu ai piu makua pese super glue foi lele o ko inga ia Father Michael sawafea pasta sawafea ia wa pa u la vai tia u le suafa ma ke masangi le ma se fa fenga inga me fele telo vive au tau process nga ta le tia u suafa nga vive au ma to filo ai foi if you vole lo tomato filo ai male talinga le li tu la vea li o fa tau malama ia o lo fa o pe fo i nei e tunu io ia male o tele lo pola le to finga le wa ia le sunga ia le fionga ia anai pe ia le o fa wina fa audiodi o fa wina fa audiodi tu ai no fa nga
Ia le na matou watana ina ua. Mai a fusia matou filo inga. Wa ko lola na o fefe awa me te mingo so loi ki de ke ngo so nga mingo ingis. Ya fatalo falea mo feo yo le tala lei ya me se foi ona yo to fale tua. Atalo fa mo I mo to te. Inga wano le pese o le tulanga o le tatou introduction o le tatou a prokalame. O ka oro kusi lalo le no le mai tai de positina. Mafuanga o te vavai atu. O lai mafuta mai UK. Ko e ka o mai marekaimi. E le taimi le ua iai le taimi nana amata le tatou prokalame o le 5 I le tae au vai kuloa. Ua 5 o kakou. O le tamaitai politina ya Rosita Stanfield. Lai mata mata mai pe mai mo mai UK. United Kingdom. Sorry, maka ukia. Rosita Stanfield. Ya. Ma lo la vale ala pore di tau. E tuli mai tatou prokalame. Hafila aku ko mafai ma ke fayangi ya se iri mai godfather wa we ni godfather se to ai tau no mai godfather na ma tula se iri langa iri ko fingo o anai lenga le o saua le va ele na to finga au tele o iloa tele ilo pole tau no na to finga le ia ile kalesia ia e posto finga fo yo alo ia posto finga fo fa ona ia mare lau tele lava fa talo fatu o foro fatu ia te to ia ile le vanga fo ole afiafi o mo wanga le video le amakanga ngi le video dia wa pifunga le pi ko fa malosi ma ye lo tino nanga te fia I upo le tua mo forfola te le fili fa au matulanga kaki aku nga me fili iskanga ai mo lona ka mai video le ki fa fonga mai fa malosi au oi ile upo le tua tatou malolonga fa felo ile zonga godfather sunga le ata wa dunga tatou programi ai fa malosi au oi le ki ngofo mai nga e fayangi me nga kia na e faya se anga sala matautia au nofo la oi e te le o mana o tau a wona ingalo ya oi a ere ka ua e le parasi nga oi e la fa maro se ko se fe au le ka ko ile e porsi te le lopo se fe au po se au po se ti akono po oi lava a le fa maro si le upo le tua le na te fasi fa lilo le la te tua oi ona tani mai le no uma ameni ai ka ko ke fa pea ya lo me ia. Well, let me tell you again this. Wa yo o mer kai mingi le ka usu ka ngala ve ska mai kikia o ngavo le le ka wo le yo o mer kai mingi e ko wa ye isi ale mangi ngole upole kwa ole nga faya ela para gostar com o mercado não é ou ela faia família upole akua eke malaya o que le lola poa por meu lá soi fua maula por meu foi o fai langi lang fola ale upole akua família a fasi fa ali loli lorga malaya kuiki ale me ala ki ngai le kausu ki ngai le media kausu le maua ile upole e ka amilo for kai mingi la wongo for mala ye lu wongo for ai vai le ale ka ur mala yanga o la ye lang fanga pe fa pe o la sang fanga eso solo for menga o e foi ku kupu me lang fanga e wakwa ya ongor merenga ko fa longo la makanga fa mai e o atu le tupulanga tolu male fa I have a le soy for gaming. It's better to turn yourself in. So well, I will go for ka. Could qualify umanga yaw me ma Samoa, yang lelia ko ma esel malay.
Talofalava, alo ingoa Italia tipelu masters, na o tuputupua e nei Manurewa lo o langa atoa. O matua lo tama na whaavaina le e whakasa I Manurewa, se o ina toina malo lo penisione, Grandpa Arielu tipelu. Wa whai langi le folanga, ai o lo soifua pea grandma, le tina malo lo ya me tipelu. O matua lo tina, tuai wafau aleni, masi ia aleni, ia o matua. Na afsasoani mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. Lo tama o lau whale tupai tipelu, mai sa taua I upolu, ia matu walu maniwe, o lo tina, pelepe site tipelu, mai sa sina I savai. O lo to olua o Time Masters, mai lalakonga, e to o lima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai, mo le au whauwhautua, mo le itu malo o Manurewa, mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe, a wale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o kitopa le tausanga nei. Whawhitai lava, soifua ma ia manuia. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Au ase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele I a te oe. Whakasau tai noa, matangi a mosa, I le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu ina, I mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātango fie, mo le la le lei, au le lei. Afisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma I New Zealand nei. Toi whawhira ia tu I le tali umar proklame le malolonga masani, mo le sida fiore sua for whawhenga inga o sunga water tau le alo. Worship Center. Ja, sen fa malo si fa fero ia tu le tu le fa fero foi lo sunga kai ia mas foi si mai mo mai Samoa ia baro se fo mo lange ma ia fa talo fa la le yo le tu ia bringi ia soma kimu io se ngalo no fa le kimu ia asia si foi como kimu maka solo ngai fa lo fa kongi ngai pili o kere pili le kongia mana ia ia o aso timuni o aso tele ai na whamangalo ai isi o company mo pidi yo o alfa kaula o ngai whaira o ka peola woka ringa whaia ngai sa ukofo kua maanga ia wa bero ingara woka ngafi o rako ronga suela o ngai whai pot whaingara woka ia e tele te uta ua dua la u kama mala kama fai vale sa wala fere sira le ngai ma do ke ronga eru kanta ora ko fai o le ke mo se yang mo wangi o ia ngai fai o ka manga ka idua vai a tamala le sa palai mai era u ela u kaukai tautai vasa le ngeki kamala le mo e ke vai o mai ala ka fiki si ku sa la sa wala ola ngo faku se uso atia te pana fasau kamala mingoi avaku fasau la mingoi e o mai ro kamba wa mamati ele wala e po me pepe ia ka mai au le ranga ki ko fo wala manga ia mo ko ia ra fo wa mo ko ye se a
o se se o pikinga o kusa ya malosi nga mai ai faku ora lega wa ere ke e se suloa e te mana e faila vasa woka lenga o le o inspired oi ele nga kori or kofo vai ala sa kofo fe o ko o fi ara ka o kofo ka fole o sui mai Amerika Samoa o ngofo ka fole sui o al pare menga Samoa o pa ko le ka mafai al sui o pe so le la ke a fe kai wa va tai wa lo fa se me ai mole la le fa ilo halon swa fa ai fa ka bo le ai fa tai sa asa na fisa o tali malo e pe matali malo male sitasio minista ya malanga mai Amerika Samoa ka ko fai puli ya a fa ga tai le fa pena ai ina ua fa ko ya ru ma e vangana na fi fa longo kunga o mo ngala e mai ua le la vai ka uma fakanga fu e de va ku palangi ngai a malanga mai ngai e tulanga ke le foi kuila mai ke ro la ja ka pa wan me ka fi yo singa kalo fu le singa me ango ba singa me sa mo o misi fu e va ile ki diki ai manga kua le foko ha e ku fai var kai o fa ko ngolo mar fanga fai de oka fai de mukalo fai e fi au fai e fi au au sau la fai poka la me o te tau tara noa whaatanga tau la o already ka penga o whale o sau wat pa ka muro fo ia iyo i la fai ka muro mena kia roi vai la o ia le fai kaya o le zoom le me hole le fa pa o ila le challenge le nga challenge de mo ngai o de mo o ve o fa ron nga ko mo ke fa ko challenge ngafi nga o ale nga o finga rueng ai la nga e finga tai te ule afea mai o la na la ilono o alu loa fa pea e ko e mau de gym ai le ko e bola vongo mo fai pule mai kuila sorry nga mlik samo ai man na ya o vai la o video ko ke su mai ai vai la tatou atu rola ai vela mai ro mo mukaro yo la sorry ma follow mukaro so ya ele fa fu ele inga fai umu fo Samoa yo ele a foi la nga ala na ele o se pe a foi le nga fa ko akasi vai ngi usila le yo o so ga mi ki mo ya Samoa o le vamos un ngole umu ya eso cara le fa me Samoa po amor ka ko kai ka ko palmia la e manuia le nga le yo le tua la e matua i manuia malosi ma le tua mai fo o lo na au le ento si le tua fo se ata le ya o la e ma malosi ala mo kwa malosi ko ko pa o va nga ia o le tulanga na fisio fo ile lo na lalo lo na au tulofo ya wa le vana fia to malanga le ya alanga la e sila fo mai un sai si tau vai e sila fia le fo mai nga onga alu ese al pale mia mar fa mai la alo so kula fongo so ko se sodi no mar vai o e oki ako ya la e tau mo fa ya la ya o le vana ready ko malo e ko ye o le fia ka mo ko to ya ai fa ta ye fo ile tu ila na fa mano longa ai me se fo io tulanga ile si nga se fo i ma se nga malo si le fionga le pa le mia iso tatu tu speaking of New Zealand all matua some of the top doctors and specialists kongora ku ngi New Zealand o saro ke kilomita kasinga ko ko ngalo lang ngusilo lo mawai ngi se fo mai mo konfikinga sili onga ngomer kasi ku se fo merka ka kalwanga ngafi mas fo ngi se vai ku i konfikinga amu ia ka ko lo ia rang ka ke le mai ke ai onga o mai kinga mai kunga ia lo ia de fa moi o tatou ye ono le taimi se tatou o tu e tatou fata nonga le already mai ai si fa ke mo kwa fa si silanga le a inga fast le tu vai tu nei ono nei le a for le lima le fa mo fia fa ye se ma tanga po se feilo inga le la fa te a tu fa malulu tu fo ono le fa si silanga mo le lau le fono
a le komiti a le fast supporters o kilani so mo komiki la ma le laulau e fia maua se tatou feiloaʻiga i le afiafi nei faamolemole le oats a folima ia so you've got half an hour ia e tope lelei ai lau sauni ma lau a e pea faapeteleʻi maua ia lea tulaga o lea moʻomia i le afiafi ana nei se tou feiloaʻiga ia i se mataupu tāua lava faamolemole la le komiti a le fast supporters i o kilani ia utagia mai le faasisilaga lea ia o tatou iai e taloa le lima i nei tatou kolosi lo le tatou faatatanoaga ae si faatea mai lana inisi o ta aso fanau ia mana inisi foʻi o faatea mo lenei taimi le agai uma lo le mafaakalagoaga maolo i kako issues kamasasa o a foʻi ia i lelei vaga o le afiafi o le amai taso fanau famolemole misa po i se taso fanau o le seʻi taua vaavaai atua i luga o le e las fanau na umai o se nai tene pea se masaga le umai kaia e faapelelei ready mo lenei taimi ia se uma ona toe ona toe tuina tulaʻi e luga o tatou ia lea le ua iai oka na kaʻuloa i e las fagau o le masaga ia tau faatuailo foʻi ia tamaʻi lima o le suga e amisa o le atoaga o le lusu ma le faatausaga o nai tamaʻitaʻi ia o Esther and Elizabeth sa veatama a mato laumatia ia o ni usila ma si umu faamanuia tele le tua kalasoga la malu ia faafetai le laʻei e le atunuu ia o lua ono mea ai foʻi atoaga o le lua lusu faatausaga i le aso ia te o luke lo ke lo masaga la so sisina ia masaga ai ko ai ia molia tolo faaga faapanuiaga ma le pokala tau te ia be se foʻi ia o silua tuagane ia pena sa veatama sini ausitalia manuia lua soifua o le isi aso fanau misa pe faapeo iai o le aso fanau ia o le tamasi koe kaufai akulu le aso fagau ia o le suga tau valaau ia saua ia kauega pe a le isiaka ae o le a tatou atu muamua se faatea mai le tatou faatatalanoaga o lea ua maua le tatou fesootaʻiga ma le tatou stasi o tatou company lagolago sua malosi o le tatou ofisa loia i Brisbane i ausitalia le fioga ia mataia ia po le suga le liloia me se lea o lona auvaa tamaʻitaʻi la lelei o Samoa la e au mau Brisbane Australia ma le tatou WT compensation lawyers ia i le fevaga o le afiafi ua le vaso i le mo se tatou fesootaʻiga ia fio mai o matala mai a o lau fioga mataia ia po lau suga le liloia ma lou auvaa i luga o le tatou porokalame lenei vaega o le afiafi malo le soifua manuia ia faafetai lava mo le avanoa lou suga le mai malai ia tusai fo manea no taua se lao le fo ia wa ia stato fatata noanga ia mo lava na o fatalu fa pa ia mal malu se o tato tunu Samoa i so se tafa lalangi lo to mau mai ia tato fa salanga e lunga Tautai A'e lunga Blue Wave TV ia fa pitonga fa fo se fa felo e atu pa ia le ofenga luenga tofia le tua so se tafa lalangi lo lato fa le malu iai ma lo so fo maua ma lange mama manato le ale o la se le pa ia ma sao Samoa ata tono la tato tala me fa solo ia na wo to sila mai ia o mato fatasia nei wa ia nisi foi au fainga luenga lo mato nga lue fatasi a wasef so swani mo Samoa tu ina tu se no e fa feilo ia tuai So fua manuia malangi mama Samoa o lo inon site tioti o te Samoa no salani wharealili te la pia me se salalonga savai e fifi lava whailo atu o lo mata lango ina malasi Samoa e ala i le sosoan. Talahulava Samoa o lo ingo Landora David Philly o te Samoa no o satpai te mawhale wha whawhitai lava mo le ava noa e faʻasoa atu i le tatou pokuame. ma lo faafetai le susuga lau lo ia mataia faapea foʻi Landora ia oe Landora o le taine o le matou nuu au lei sa tapaitea ia ou te lei maua lelei atu le suafa o se tamaitaʻi le se tamaitaʻi aloia faamolemole a mataia ai ono sai tu yoti e sa mai la fanga o salani fale alili
Ia o tula ele ia pia ma sale longe savai. O tula pai tula. Ona sai, ia, whaafitai le lava le maua. Manua ona tau tele i te ama mau, wha malulua tu fo ima tei au wha ngaina le te milea. Na ona toi wha sao tu lava Samoa o le wha silanga lea le maftanga le fonotanga ona o le toi awhai tu la a mata. O le maftanga a toa, corrections, le ua toi reach out to mai le fionga le te uoloa, fionga platei vao le asi. Mo le wha saonga o le fonotanga le whai i le afo lima le teimi a New Zealand. Ele out o le maftanga a toa wha mole la ingo le fast. Le utoi wha sao atu. All members, ele na o le board. Ai mo so o se register members. Ia ala ingo le wha tua e mo miaro tau whailoa i le afa o le lima. Lono winga toi afa i tula i le no whanga masani o le out i o tau. Ia, wha malulua tua i online i te uahalu tatou wha talanoanga ai afa e ale lima i le i toi wha maninoina. Male nganga i tō mure wha anualo. Tatou foi mai i lau sunga le lilo ia matai a. Whaftai wa umi aso wa te lofo wa pisi le tatou ofisa inisio taimi ia a maufo le taimi wa le whetau i ma taimi o lau sunga. O a mai, so far tatou a matai, o a mai i le whao ngā ina ma le auto wa atu o na yo tatou tangata Samoa. E whao ngā le tatou au nanga ma le tautua. Ai o to tele foi po fatupula ia le final mirror na yo tatu tangata o reach out tatu foi le e fa nga ina le tatu wa compensation lawyers. Ia whaftai lava sia tau te loa ia e mo molia tu lava le anganga le whaftai tu sai lava ma tatu whaalau i loa ma le langolong sua o le Blue Wave TV ma le Tautai A'e le tatu porkalame ia le tatu company. Ia o loo so longa le lei uma mea uma o tele foi ia nei o tatou tangata wa ngai mai ma o sulu mai foi mo se sosoani ia ono lo tatou whaatalanoanga ia ma e tele ano mai whapea mai ia sa o mata ma o va ai foi longa o le Tautai A'e ma le Blue Wave TV ia moli e tualianga whaftai ono o le taimi nei pe se mea o le valu su 5% o nei o tato o mato clients o Samoa, tangata Samoa. O le mamafa lai pa u leo Samoa, o le to tele o nei o tato tangata o mai i lalo sosoani o le Tautai A'e, le whaalau i loa. Ma lo whaftai tele lava o le anganga le na, walanga o se whiwhianga fo le loto. Ia whaatahua mau o atui ia tatou tangata ma reach out to tatou community. Whaonga le tatou tautua ma le tatou unanga. O le ofisiri momoe ona lafo foi le sunga le ataua ia na inisio vaenga i whaafisiri atuai. O le si tūlanga wha mole lau whionga matai a. O le tūlanga foi le e iei si e fia o atu. Ai o le whaalawe lawe o le ngangana. Ia ele nā ma le laina le wha Peritania, e tau vai le wha Peritania na i o tātou tangata, ia mana inisio vaenga wha pena, e mawhai ona e sau noa mai toi wha manino lava le vai sua lea. I le whai ngā kunga o complaints, o a umatulanga e mawhai ona mo mia, ma wha whai ngofia mo le ngangana wha mole. Ia, o le tūlanga le ngangana, pe o le mafua anga a toa lava na sa ya e fo ise manatu ina ia amata ina ia nei ofisa lo ia ina ia mawhai ana wha ngā ia le mātou ngana e whai mawhisosoani mo nei o tatu tangata o nau le tau te iloa ia ma sila fia fo o tō telea nei o tatu tangata e maisia ia nei o tatu mātua ma nei o tatu tua a e tau wha le leia lato wha pālangi po wha Peritania o le pe o se wha moe la o le mato officer ia whai mātou ma taua o mouthpieces se itulau whai mātou ma sui o nei o tātou tangata o le lei le whapālangi e mau te anga ia tuai i tūlanga ia o claims ma whainga o claims ia o nei whai asina lave o mata upu ia a whai o loo iai ia se sosoani alanga ngana pero se mena e whaamalo si awa i fo ina i o tatu tangata ina ia awa ne i whewhewhe awa fo ina velanga ngana ma se me whai ma papo puni i le nga i luma i le o mai o tangata e whai ia claims mo mea le personal injuries.
Malo, tatou tala noa I tūlanga o personal injury. O a tonu vaenga e kava I le tūlanga leo personal injury. A o a foi mea e mo mia ina ia mala malama ai le tangata I le ese esenga o tu ai ngā la vea po wha la lave tutupu. Wha le tangata. Tai lava mo le whaafisili. Tu sai, ole personal injury, peo se, ole umbrella le, lalo I for personal injury, ia mea ki, areas ki, mo le sia fia o le tato atu nuu. Ole mea mua ma te kawa ina tangata lo a fia mai I ta avale. A la velo ta avale, so tai mai mātou mo se fiso swani mo oi. O mo te fiso swani mo mea tau injuries. Tuaia ia mea ole koe nginga mai, tō nginga mai o le damage o le kaavale. O mātou, ia mea tau injuries mātou te wawa ai. Luna lua o tangata wā whaina mai o I wharewhenga luenga. Ia, o tātou I loa, tele o taimi o tātou tangata e tuk ia e company o e whaimea ma mafa. A whaila te alu e te whainga luenga e la vea mai o le whenga luenga. Whafso, tai mai mātou e mau e fwoi sina fiso soani mo oi. Ia, malisi mea o whataitainga e te savali atu o le shopping center e te alatu e whailo whatau. Whataitainga e alatu e se o le Woolworths po o le shopping center. Ia, iai fo il mātou fisosoani tūlanga whapena mo se tangata ua la vea I lunga le property a sesi company. Ia, ma le mea muli, ia, o mea tau superannuation. Ia, ma te fisosoani e tuai tangata ua le mafai ona toi fo I ngā luenga. Ia, ia insurances I lunga lato superannuation. E anga vaai ina ia mawhai ona, iai se fisosoani tau se leni mo lātou. Ma lo whaafitai, ai le watua le avano e sunga le ataua. O te fia toi tuli te tau a tūlava. Le vaenga le na mailo whaataitai ngā o le arua tu le shopping center, la tu se e ai ti munga ai le o iese whaai loi lo fui le masese, slippery. A whabela le o tupu ia ulu mea lea, po loka ki ngā, po loka ka maa. Ia, ma kōsai, ma po wangau wai le vai, po le alava, le lima kapu lima por kuli lima o a me tate mo mia e le taimi lava lea ka ika lea assistinga loka ki ngā poro ka mapo ka ika foi lewa hepe nai what do I need to do o le ala ngai o inga mua e fai le taimi lea ma pe a whape wota mo mia lo woka e te tauna longo auto whamon mole o le mea mua lava e manao mia lo tango e li poti I o le shopping center po le whale o loa ngai e la vea ai. Ona o le tūlanga le e mana o mia wha maunga mo ina ia mawhai ei, ona wha mau nia ai, o se mea na tupu mai o le shopping center po le whale o loa. Te lo taimi o mai nei o tatu tangata I wha pia mai ia na o se I le shopping center lea. Ai siaki waku ele I whai e se lato incident report. O le mea langa e whingatā I lenga le o iei ni wha maunga e wha mau nia e mea le na tupu. Lona lua, ia o le anga ia tu o le fō mai ia li poti ei mea o a whaina, ia o wa fianga. A wha peo nai te la vea lo tau au se tu lo, ia e li poti uma mea la fō mai, e wha mau nia iai nā, ia le vaenga o lo tino o lo a whaina. Malo, whaftai, dea taua. Mataia, ni fifesiri fora fifesiri longo inga ka mai so se ko inga la vea lava e fanko so sang ai fa fe ka ku fa fo aku la vea I fanga se ka vale Australia po se entry e mo Australia ka la ku sila pe Samoa pe America se Samoa la vea ai le ngofo mau Australia. Ia, whaftai lava mo le whafisili le ataua. Ia, manatu lava. Ia, o le lei o le tulafono I nei Australia. So, tangata lava whataita ingo le taavale. A whai te awhaina mai se taavale. Ia, o le insurance e whailunga o le insurance o taavale le at fault. No winga la you don't have to worry. Whunga le pe whape o naua e sau mai I New Zealand ele o yeso insurance po se me fa pena le ai e fai umai lunga le insurance o tangata nga at fault
A saula tu la se si tu inga luenga. Ia, va tol fa te inga nei o tatou tangata inga lue fa vai taimi. Yo mai Samoa. To tele o la to fa pele se insurance if so ani pa ona fa ina. Yo e farfenga luenga. Le o sa o le manatu na o le sa o. So stangata lava fenga luenga nei. Pe fa mai o lai casual, part time, full time. A whai o e whainga ruenga nei se whainga ruenga nei. E iei lava insurance ka work cover. E whi so soani i nei o tatu tangata pe a whaina. Pe o se oto tonga nā lea tau. Malo, awa koe e ko korur ko officer. Ia on sa ima landora. E kukusa ma me whai o kope i se me e whangangi specifically ala kukanga whapea ia o menga e vai landora. Ia o mele vai on sa, ia mele vai matai pe so sesi lava o ko e mfai lava on fa on arke me la coisesi. Ia o lelele ia o mana o ina foi ia ono sai malandora ia leisi foi o Caterina lo mato ngalu lue fatasi I vaenga uma ia ona e tatonunga ia ai mai se ana o tatou tangata Samoa mai se ia leo vaenga ia lato I lo handle uma cases e mai I tatou officer ia I lo foi me mafai na matou faia ma me le mafai na matou faia pero se salatu na ia faftai mutai kai mile elve ai o mga mi o ko se kupe ka kongi pe baku assessment o ko situation ai le amaka le ko o nga yo se fufuanga mo se kupe ko kongi ka pe la fainga la system ko mo cost ole costing system ole manai ole manai nei Australia operates uma ia le mato system I lunga me ta ole no win no fee o se puipuinga foi le mo nei tangata fia fai claim ina ia mafaiana na to mai le se cost to nga se longa wo uma claim mo manuia to ave se na ia fili lo ia fai uma to le claim ai o fai unga fa pe mai le insurance oi ele ai se me maua ele ai se o le manuia le claim ia ele mafaina ona ave se pili lo ia fa sa foi ona mato fra fi fa pe fo oi ia le ngale wa alu mal mato tupe wa alu mato taimi to tongi mai le le ai fa sa lunga le no win no fee se ilonga wa manuia le claim fto mafaila ia ona ave se pili se lo ia ai ave ese mai al settlement o lona winga mai lava le amatanga se o fai unga ele tongi ese me le ai lava se taime mai fa follow atu tupe to tongi mai lo ia se fe uma se longa o aku le settlement conference o manuia ona mafaila ia ona ve ese mai le pili lo ia fai ele manuia ia too bad so sad le officer lo ia ele mafai ona charge malo salo le banga ksilinga ka wele mai mo ko Samoa ko onga malo fa dai lau sugali lo ia ole ale umi mafai no da to alu to claim la kala via fa dai nga wo lo via nei wa kade angole ngoa ka va ko ka sa maro vai wo mo ia au to mana o le la to alu to fa so tai o to claim me uma le foi ia o evidence ola se i se time frame mo ia me ia fa tai lava o te loe o le time frame lava e tolu tau sanga e tu na mai tu lafo fai ne to fai to fo I mai to fai se claim ai ia wa ia e siliana e tango e va fai ona ole umia na tu ole fenga tava nga ko link mai ia melena la ia o afianga anga ile melena tupu ai tolu lava tau sanga malo fa fel tu langa I lo fi mana ever court la se tu langa le na wai o cases uma e te tauna ave court pe e ni si cases ia awala e mafai ona fo ia ai fa mo lo to sunga loia Paftai lava o le mana ia o le fafisilina le anga o to tele o tangata
na tatua lo ia whapea o I tātou, le la tātou o I il court. E le ai, o le pasene o claims ia e whai I il mako industry, I mea kau personal injuries. Kasi pasenge o e kong le court. O le iwa pasenge le kele o nga settle. Settle o mai whafo I informal negotiation, I whonotanga I whafo ae ma le court. Pe o le whaamala ma le manganga tūlanga lea ngau tō tela tangata taua lo e whape o I le la kako o le court. Le ai mia se kai mi whai e wa ai se mea whape ngā. 99% of the time, your case will settle before it even reaches court. Mana ia, o resi fesili whaapone le o ula vea ngi. Personal injury. Ai lei mangi camera, lei mangi mori mau. Lei ngi evidence. Whawhenga kau whamaongia ka ika. Lea le, mwhaina fisoso di mai, sunga loia, yeisi fisosoangi mo ka ika ngei a pe ro so vale ku ngar ma si o sia me no kela ku ma upo ngau re ai le mangi camera fa le ni evidence foi le en fa mo fisosoangi mo le tangata tai ye lava me te tau fai se tūlanga fa pena o le mea mo a fai o nawa e pa u se mea ona wa fa tai inga o ye se vaenga o le mutio ele o kava po se me fa pena pu e mo wata pu o mo wata ma e alu le fo ma I fa maunia. It's the same sort of process. Ia ona e saula ia watu se mato fautuanga fo ia wa ia se ngai o inga o le claim. O le mea mua ia tango try and take as much evidence. Take photos. A faisa ia se witness po se mea pena se tangata sa savali ifo. Tu I lalonga details, keep anga details, ma e alu fo ma ia e alu fo ma I taimi le ono I nai lo ai ia le mele el vaenga lena e a whai nai o se me tupu me nga le whalave le. Average time frame mataia pa fa se claim sesi e wa ka kero ka ko nga fa ngi e mo ka ao. Ia whaatai mama. Ia peo tō tele ana ngai o tātou tangata. Ia le o mālama tele I time frames. Ia mo tele o taimi mo tangata o awhaina mai tāwale. Mai le amatanga se I o le whai unga claim na. It's anywhere between sfulutasi masina na I le sfulutolu masina. Just over a year. Ia o mea tau work cover. Ia o a whai e tā whaina mai o I le whalwhenga luenga. Ia e fua o mai lunga lo recovery. A whape a toa ia le tausanga o nae wha wawa ia o treatment I le physio. Ma mea whape na specialist. Ia se longa wa wo e toi fo I o tō longa lei wo le toi e se wha lawe e te wo e le toi a whaina. Ftua ma whaila I on tātua nga I lesi stage o stage lona lua. Yeah, it's anywhere between 9 months. E taua o te tanga whai ala whautuanga e iwa masina. Ai o le fua o mai lunga o le recovery ala tangata. Malo whaptai, ia o le o vai tōp fia te rope nai fia whai ani sau noanga anai au tamaitai o le tō ofenga luenga ia la avatu ila ufisi walanga le ufalam lam whai ule tātou whatanoanga ona sai te rei lopo nai okay o le whasa mo sai pe whapritania. Se mea lava la tama whai atu. O lea se vaenga I te fia I le au nanga o loo tau whaia. Whaina faʻasoa mai, o le whaiwhafonga te ro whaina I o ainga ma te you know, tell us something that makes you love your job. You know, besides filling the forms and all the paperwork. Tell us something. Tala mo fasili o le mea lava te whiwhi in matanga luenga e mawhaino tato sasawani atu I mea tangata me se atata a tato uma. I really enjoy working with our Samoan community. It helps me connect back to my roots, but also serve. The heart of the job that we do is to serve everyone, and I love that because it's rooted in our culture as Samoans.
So this is Tautua, and so I that's the best thing about my job is being able to see satisfied the clients do settle, and throughout the whole process, walking with them along the way. Thank you very much, Onisha. Lendora, how many uncles and aunties have you rejected their claims since you work? Any that are watching, I'm so sorry. I don't think there are any. Do you think? No, we don't reject them. I'm just joking. I'm pretty sure you see some of the families, and but you know, tell us something pretty awesome that you've been there quite a while now. Would you like to share something, some of the good experience that you've encountered so far? Yeah, absolutely. I think getting into law itself, the reason why I did this was because of my family, and being able to help not only my family but people within our community just like my family is the reason why I wanted to do law. So working at WT has really given me the opportunity to do that, and like you said, it's all about service. So I think just having the opportunity to use my degree in the way that I wanted is just an everyday thing that I'm so happy to be able to do. Well, do you guys deal with, what about the non-residency? You know, do you deal with visitors that comes to New Zealand, to Brisbane, Australia, and in terms of injury, please? Yeah, so we actually have a lot of clients on work cover as well as car accident claims that have obviously been injured in Australia and then have had to return home to Fiji. We have a lot of clients in Samoa as well. And those claims are ongoing. They can continue regardless of whether or not they're in Australia, as long as the injury happened here in Australia and Queensland. Well, but you know, thank you very much, Lendora. That's so good for the diaspora and for the sake of the New Zealand and Australian born. But Ia, o le whamalamalanga tūlanga lea, pēr no whai atu taimi o sola, so tangata lava whengaluenga mai nei Australia, la vea nei. Tūsa lava pē toi whaafoi I Samoa, pē toi whoi New Zealand, a whai na tupul whaalave nei Australia. E kawa oi tulafono Australia, mo le melena mo le whaafitaulu, len tupu, whataita inga, tele a ian nei o tatu tangata o le au seasonal workers. Ia o lo auto wa mai nei Australia ai o mai tupu e whawhita oli ma whaalawe tau personal injuries ia e te lea lana o le whanonoanga lana nana tupu se whaalawe whapelea vāwe ana tu I lunga o le vale le toi whafo I Samoa tupu talua I nei ala mea na tupu al whawhita oli le umia au o punga lunga o vale le tu I lunga o vale le ma toi whafo I Samoa ai le o whaawawua ianga I lato treatment I nei. Tele your rights on ai o tatu tangata I lava vea I nei Australia. Do you have a right for treatment, rehab, and insurance companies fund that. Ai o le whaalawe lo tupu. Ia, ona le vai fo ina leo company o le toi ai se au ngā o nei tangata ia. Ia o toi vaventu I lunga o le vale, le toi whaafoi. Ia, au melo o tamato o tamo whai ai. Ia, e mawhai ana wha waulo claim I nei Australia ai toi fo I Samoa. Ai a wai o tamo whai ai ia tuku pē I nei nei o tatu tangata. Leanga iei ia ta au tonga. E iei ia treatment e te tau ana wha ngā solo nei o tatu tangata. Ia, au toi wha fo I Samoa. Ia, e toi fo I atula I Samoa. Ia, e leo iei Samoa le quality o specialist le sa e faʻasoa I taimi o sola siata. O atu nui e whafo, o le lei o lato healthcare system. Ia, se o alofa, o te alofa se o tato atu nui o Samoa. Ia, ona e leo le lei pe o le lei nei Australia, ma New Zealand ia lato healthcare system. O te manatu la ia a whai e tupus me whapena, ia e nei al tamu whai e atu claim I nei Australia, manuolo o maua taimi. Wow, mana ia ale e tau. Ia, mai kere. Mara tua mai Samoa, o le mātou whātatanoanga ma le tātou official law ia. O le tātou, this is one of our major sponsors o le tātou pokalame le Tautai A'e. From Australia, I Brisbane, I Australia. So ongoing so we always have a slot I masina te tasi.
e mau te whaatalanoa ai, o le whautuanga fwoi ai le vatua i le sunga le loia e wha mai a mai tātou contact, ma tātou address ma vaenga whapena. A iai ni a tau fasili, whamona mole le tātou audience, a mai sea tātou ia i Australia, Brisbane, ia. A iai ni a kou fasili fwoi le tūlanga o compensations, taui o whaampe o vaenga fwoi le ono mawaise taui o tūlanga o manuanga, la vea vaenga whapena e te awhia ai. Ia, a inga kou visiri fo i le winga i mata upu ia, ono tau message mai la ia le tatou Tautai A'e. E ai wake visiri mai pe o visiri no ke vea koe ipe mwhainga whaingi loan. So ia kou ke maka, e leini visiri whapena, e lei fo ini meo ni work visa, e whaia i vaenga lea. O le ofisa lo ia, e fisosoani mo oe mata upu tau i manuanga, eskengi, la vea, mea uma la whapena, mo whaalave lave, te tupu, whaafosei. Ia, ne te fua uma e fisiri mai pe, lale interest o le loan, mangama mea me whapena e whai mo ero se finance. Lafo atu whamore mole mataia, pe e sisi vaenga e tau te manatu e whaailoa i le nei taimi, ia, le avanoa le nei, auso whaailoa mai. Ia pe au fia uma Australia a koa maskeke uma lava le tō o unanga. Ia pe nao tātou lava i Queensland i whamormore. Ia, whaftai lava o te iloa, ia o le toi eisi mata upo e fia whai loa nei taimi. Ia ai mo le sila fia tatou atunu. Ia o mea tau work cover ma car accidents. Ia o i nei ai Queensland le mau te whaia. O te wha malosi atu po ia wala au mai pea. Le ana lo ia yo nisi o mato pa anga to tino isi stete e ma fain so soani atu i whaalawelawe tauta vale ma whalwhainga luenga. E ma whai ona e anga iei, le anga le leifo ina, o lo mauai pe ia mato e ma te so soani atu e ala e whai mato ma taipe o so upu, like translators, interpreters, e so soani i ofisa i o mato pa anga. Ina ia ma whai ona so longa lei ma ia accurate ia whamatalanga o mea na tutupu. Ia al mea tau insurance, o le super. Ia o Australia atoa mo te kawaina ia mea tau super. Ia insurances i lunga le super. Ia peo se whamana mangana, ia o le mato contact details. Ia o le mato numero o fitu. Ia tolu iwa lua whaiva lima wha. Ia o le mato address, ia o sui atu le mato address. Ia o le o mato sifi mai leisi officer. O le level 54, 111 Eagle Street. So o male mele sa mai mato ia taluai. So o ia fale. Ia o le level 54, 111 Eagle Street in Brisbane i Australia, Queensland. Mahalo whaafitai tele lava whaafitai fo i le tau lango sua le tātou proklame o le Tautai A'e, mai se fo i o proklame o le Blue Wave TV. Ia ili tātou ngā lurue ma le tātou whaipaanga whaatasi, le fo i tau whaafonga mai Samoa. Ia aia se me te whaale mautonu, Vasili. It's worth to pick up the phone and call ia mai Vasili. Ia pe mawhai ona fisosoani mai, ale ai. Ia ele a whai na ai. Ia, no wingo o ele stanga tai ua te le ele tātou tautua le WD Compensation Lawyers. Ia, ua mai ale tātou programe nei vanga o le afiafi a lau wasunga le lilo. Ia matai te uise vanga te fisau no whai ua tau te li whamawai? Le mole atu le anganga whaafitai, ia lo whetalanga le vai malaya, te ngani fo le o taua. Ia tuso ai fo ma le avanoa tā ua ma le avanoa wha auro o mawhai ei ona tātou faʻasoa ai lunga o le tātou porkalame. Ia mo molia tu lava le anganga whaafitai. E tusai fo i ma le tau langalanga sua, ma le tau support ma anosi mo i mātou. Ia o mātou lava nei o nei o tātou o alo mwhana o le atu no. Ia o lo mātou tau mawhai e tautua. Ia o wase lumana i manuia o ainga. Ia ai le ngata fo i lea si o tātou atu no. I nei Australia le ngata fo i lea i atu no ma mau. Ia ai o lo mau o pelo o avanoa. Ia o te iloe molia tu fo i alo whaanga. Ia si o mātou tina ia lawa ngai a mama. O lo whapena an whatau tolia i ainga se ngase. Ia o lo mātou talo atu pēr mo oe. Ia ma se whamanuia o aswhanau. Ia mo si o tina mo tae au. Le aso tae au atoa ilana ono skulu. Ia whaitau ma tau whao. Ia manuia tele e whamanuia fo i lea tu ia te oe. Ia o nei taimi ia.
Okay. Ia mo le toile anga o whaftai. Ia whaftai lawa sa mo le whafonga mai ma le silasila mai foi. A wal tatou por kalame nei afiafi. Ia whapena foi se langona e lau sunga le loia ma ia matamaitai o le ofisa mamalu. O le fifianga i lo tau te li whatofa. O le tautua whanau o le atunu upo alo foi me tam whanau o le tunu. Whaftai atu mataia a me se foi o le ndora monsai ma lo le tautua atunu. Ma lo foi le tautua ma lo ia e le tau mate le ngata o le mita foi le lo le atunu o lo inka kulo ia. Mo mienka kulo ia skele. Awai e tau te visiri latu le telo me o lo tupu. E mo mia ele tautua mo se o tatou atunu. Anga leile tua nei vanga foi o laso tatou toi fiso taipea. Mai ale ataua ma lo nei tangata fatu mo nei taimi manuia la fofuanga le fiafi apena foi fa sai foi na o le lelo vai ngala ve ya skari ro o le la ko langa mai mo ka ave oi o le a ko langa mai lo kuli de ngo se e yo le ki ro ngo se e shopping center lukin ya ai le Woolwich misi nga ku peso ka ave oi pa o meu que fiafi ai nga mase se fa kasi marisia o kama mase uso asia ka foi simo nga mase se fa kasi ki mungo le aso ai masa va vali ko ngole o le shopping mall mo ya ma ke akula ele yingi fa iro le wa sa ngo ele ro pei nga fa e makai ele ke sara o kama o le mela le ke fa ngo nga ma ka fa se fa kasi ma mafai ku le fulo o ku li ai pis ka mai mea pe ngal ka mai vai ala ka mangang fare ku sa la mo ngira ka mai o ki mo ngira ka mai o ki e mo ki ngora wa kala le la wa kala le sa ngare mu pore ala vale le la so la nga wa ko mo wa le leide ma ro si o u amare Dikiwa sa ko hana ya o eso. La yele o koe kusele o mele fifa sa o ele o koe mau o vavi. O malusi. La yai. Kusele ele o koe mau o vavi fo ide sa lightning ho gane. Si fe. Ke mo ne fo edinga. Ke mo ne fo edinga e ku kanga ka ri le o so me. E kaule o mo wana le lightning nga vui le kama ai pe o al power ya le o la tu sua ya fa malo atu ile tatou wa Pulek City o le fionga mataia sunga li loia ya tamaitai ya lendora ya me se foi o le tamaitai ya on site ya sak pa ke o nis le so le o ka wa tau sila mai sa mo le hata mai o nei me o savat yo e fai o la ka mai au le lei io fa la li les para o kwa wa tele le au tafa fa vale le taulanga me le wo ye tele le au fa pefu loke ha e me ka ulima loke ha e ka pisi lo ino tele le au tango solo ma tele le manu limo nei o loa i maki ole au wata mai uma lai ku maro ya wala ngo mongo fu kwa fu kwa kile ya ka mo old town area no mongo se tato mo tu va tu le o ile nisio nisio na tato fasisi langa ai karanga ka ua fara di o kwa kare me ro fu mongo no ofisa la for ko fa au e me tu me fu la fu mono ai tatte yo yo tofi a lui fare ali o kwa i longa fui mongo a se foi longa anga o kwa e kwa ma me no usa me ko ngare ka or kwa back e kwa le ai ma se ngu e ka ula kala ka me town ya e ka kusau e wala nga ya kasi me mo mongo e mo mo ko ho o sa ba ya yo la kaulanga sa le longa o polo la kaulanga o pia o mongongo is a city state o la kaulanga o mongongo la kaulanga mongongo
kau la ko ai mo ko. Ia mana tua la. Walanga o tele o walanga e mo pa me fa yo ile so ngonga. Ma to wa ye sa vai. O le mato taulanga o sa lolonga. Mana tua la. O a o sa lolonga. O wola I fowa. O ke ngofo le town. A fa foi la ke karango sa paikia. Nga singa sfuru ami nguke. Sa paikia. So town area. Town area. Yeah. Ia vai. Ia ai ke mia ai online me ta usata wa. Me ka ko pe. Ia on ka ko foi ro ro cara foi. Manguir moi. Fangu mai au be ka ko ngu. E ia ile fa moi o nai fa nau o le ekalesia. Ale the Word Ministry Church. Ekalesia o malava lalo le fa malu ale fa la putonga. Ale the Word Ministry Church. O le faia le la tu aso tu manganu culture day. E faia le aso lusu maleono, which is le aso for le le aso nei. Ia ile no fuanga le uta o lunga War Memorial Hall. Ia I Mount Albert. Na ua tu na tu lunga le locations. Ono ile afiafi. Ia te tala le avanoa mo so se tasi. O e foi le atali o le afafine. Lea e te pulu nau I au mesina ai me se fo lau tu malau nganu. E te mai mo ai fa fianga tu fa tasi e kalesia au televou. Ale pule anga foi ia po e kalesia umai lalo le fa malu le the Word Ministry Church. Ia po le upu ale tua. Ia fio atu le soforaile le nei. A soforaile le la sau tala tu tau. Ia e te mai mo ai fa nisi o fa fianga fa Samoa tautalanga ia mavaenga umalava. Ia, ole aiai foi o le pulenga le tatou lupe foi vau ese. Tatou wa ongo tu manganu, malenga ngana. Ia, e maua ai oi foi e avano mwaina resi talai oi. Free registrations. Mo au tela vau. Mankin Bridge there? No, e fai Mount Albert. Oh, Mount Albert. New North Road. Ia, iwa, lana tatou adressa, misa si te whaatele, merita adressa ngai lunga. Sa fitu ia le na New North Road. Iska flyanga te tufu tamana I na tonu nga kiria mai. Fitu tolu New North Road. Oh, yeah. Ya Mount Albert sunga le tai mtanga ruenga. Ya Pastor Setu. Ya male falitua. Ya mese fo nisho fafianga o malava. Ya ole ayai. Ya mana ia fo ile avanoa. E te sua tuai ma e fio tuai. Ya e moli maur fa mo o le fanau. Ia mau ngā fo I mo oe. Ia I le asofareile nei. O le tūlanga mua se I tau iai. Ke lo ka issues. Okay, let's go first. I le news lea le a tau o le saini se seina. Po o le saini whaasori ngā tulafono. O le saini stasio malo le malo ele tau natia la o open mai la mo fai lo mai la o fai lo mai ia lo na swafa ia le fionga ia na nai vani ia pe ia on tatou tala no mai ile nei ke mo for kasila cases le a fia fo I ma molia le molia le a ver fa urungo de chos ia lo na lipotina me fa na mai sa faʻasoa le vanga le well e fo ring mai wa sa le o ke mo le o kwa fai lo mai ia swafa fo yo o ia vesi foi le sunga ia nai wa sa ka make a foi ia ka ko kalanga ke mi o ke ai fo linga mai o se loan nga fai le esen le no pifa ai o fafo ai fafo ia nai fo linga mai la wa fosi sai e wa lo mo angole o sai ai lo foi ia sai o sai nga fai a pe poli male sai nga fai a jungo ka sanga le lo ia kem ko ngai foka ku re me fenga malo e foling e lu se ko li mafe le long o le la o ke ngai ngai ia ma fai su suanga I sengi ia lenka o nga fa maungi e na nai like e nga na nai ia sengi ai ala mo nga sengi ai me foi le wa mari e wa le fa mai e se furu sengi langa mai kau ala ke nai o sengi nga se furu kusa o sengi foi leng fa kai pe maka e ko kusa ma sengi yang fai momo ai pe fo le la fo la fi fo sengi nga kongole
Wharinga ngai la ko o senga nga o sengi nga sa whakai whare pe makai kukusa sengi ia pia lai kau test tai pe kau compare sengi le match male yo ale la kau afie mo sengi nga ide whunga ide case ia la fa wa pe a ke longa ole mea fwere le ke le ame mai kau kur case nge kusa su le foxi o le sengi ai po fer kupe wa no se lo ko lima fer kupe walang susuleng le melia ongo sengi ako kele se kala po feu fanga el kupele wa mo kongo wa ben ko ave kupe kong pa fa di fa maungi o le si vai nga lo te va vai toi le au mai nga wa o le te mu tai la va o le reporti nga mai o le o le case o le ka ngia mai e sa o to fu tu e ye ma le loia o tu vai de tu pe e ma se o le wailinga o elinga o sengia a tu lo wana nai e ei mai si la tu te current current tours o la ko e current a le pinga kongi long o la ko e fo mai i si vanga si e fo mai ku so la ko fa o le si vanga le a tu no fai tu tu e fa be mai sa no nga a le fionga ina nai e fa luanga o aku le il fale il tanga tele o visesio e fa luanga o atu angai o le fale e tau mafai e faise le lenga o tau fa ai pe foringa mai ele o ele madia ia na nai i le fa makalanga le la ku mareri le e wa pe foringa mai lang fa makalanga pe fonga era ku fiar ku yang ngai fi lo por ala me se o fai yes pe la ku defensive ela tu foi le tau mafai justify ele ese leanga ona o le pe atangia mai o leanga fa mai ia ngai fai mai fo ia kia o kia lu au mai le lau pe siripi mai o le ia ma mo waru ave o nupi fa e ma ko le fo molia nga le pay slip wa sa nga fai ngai ba lang pay slip ave o se vai pe maka nga vaale me o yung karanto mele molia o foster sangi kuse ia ka uye ele ka uye kere nga me ai o sangi lava ka nga ia ma o sengi le nga fai le nga ka ua e vesi si o fore le fape o sengi nga fai le so lufu valu e o yungi skai fape nga kusa sengi nga e po lufu fiko o yungi alai fiki ia parmia ma nai fape la nga o po Afrika e ngo ye a fe mai le fam karanga le nga ku Samoa ko Afrika nga fai la nga o Samoa e o la lufu ruiva a vai sengi o la su fiku sengi o la lai away vanga le yo le pe foringa manga sengi o lai away a lenga pe la finga ko so mo sengi ka mi lenga o le vanga fai ula ia tia u tulo ele fa pe ta fa ya tu e o le ai fa tali le o le vanga le ngo kilo ko e se la u tilo le ia tawa o le uma enga e pe to ya tangia mai o le pe ko io ka so fa visesio sa sengi ia ya ora finga o sa sengi nga yenai o le fa o le ngara la tala fa fia le ko finga wa yengi o le manino sa unanga ana na ile ese me fa pe ko la prove mai o la sufi ko le o sa so luva e folinga mai o le finga o nga i lunga me kusia ale fa nga vese si o lunga ke nga ke fong io nga lunga ke fong e ai pe o to mo foi la se vai ngone na tu yo me la ngai wa me la ko singi po feng fa ngai kupe po me nga fa kupe a ke longa wi e folinga mai e marsi la vai mele li sengi nga nai se fa tu la utalai ele wale tasi i issues ale nupi fa wale kasi o te fa malia tu e la ule ta osi uso si le ngosi uso ale wo to mana tu to no lava le issue nga kupu it was more than 7-8 years ago o le winga si uso sa to ese no fa tu to ese sa fal pui se furu kausanga solo aqua e mangalo mai a ke mi ko nga lo isa mo list ai la tu na fa putu nga tu pe o le no pifa wakala le se me
Ure se me. Monia. Taimi tonu ale na mao ai le loia le o le o le te mana tua na mao ave le loia le longa ofisa peia o le malu peia o Retzlef. I think o le lesa i lunga o le ofisa loia le ke kamia e la tala tala mele le radio Polynesian. Na le te mana tua. O le winga o la utala. Ma pisi ama ke kunga. O le me fa malulu e ngo su e nupi fa. Ua kala e le sia li e fai ngā ruenga nupi fa hi no e ngā kei rore le ala lai fat pui pui se uso ngo foro kala ke no e falling about or keli o case fa pe yes wa e kemingo ore por luse lo afe suru ngo walu Samoa o mo kwanga lo makario ngo fai ngaro nge Samoa luka sanga ke sa ki pila o nupi fa me penga o ke la ko sue mo le se mea ya ango o lo ba pela usau awa le for case le se ko su e po e wanga fo e kango e ma watu ma se uso ma watu su fasi umi e mo kuvila ya o tatou ele mo el melo fa vale ai desse oris o le me pito ma di ela ai su enga le tangata wale ko fa nga ruenga now I don't know por se information saunga ai nga fa malu nga avele le loia nga seto lale nga seto kuale matau ma waile o le tupi ia now ia tau ia ona la wa o le cases a lo uso la foi la o manga fai le malienga malelo ia I'm pretty sure tu lo ta o so fa le sa ave maro ia sibi Samoa se mele le wa le kule le auditor e ka ko auditor ma wa ke masalo ai se kelongi case fa pengi ko kelo ka ku Samoa wo mo ngo fa mo le amanga ia me ngi po yo kalkalanga ngi me mana tu fo isi ka ko kama ia ko ua le te face over le everybody knows everybody ora ke ora menga ku ela ku ia ke le ku pe ela tunga ia wa saingi fa mai fa madie wa le ai wa saingi le sitama ona fa pe ele fa matalanga me fa pe wa mo me fa mkalanga wa yoki ale issue le sale kawa sa kaunga sangir karanto lumo official o fengole no pifa tasi le matanga luenga le tate fa ya tuai peti nga mai le fa fonga le public service ia ta ua me se no kau ki fa nga sa wale nga ngana ave kasi le maka le se de simka tu ma otier malo mo mier kilingi mo o miar kilingi ele nga kasa kupunga mai ai ngisi ai aisa kele nga o inga sa kupu kongor ngi tele au eli au lo a ole meo le au le fa ku for ka le kofi ku a foi le wa lua tu lo fa ilangia le fo lo nga sunga pari pano a le ale le ropo o fe ko complete mai le kelo isi ama nga su I no pifa kasi la le foi le officer tu moti al malo mo o mia le upule or kiringi ya ta oto ya au mafana fana le fionga minister tupi le fionga mo pola ana rosa ma lia ya le tawa tele I sofi ngal fo ese fo le fa ka penga inga ile tu ole ni tanga to ana losa tu loa ana mo pola o mato masani lo swafa taupo swafa fo ile e se ar fa ka penga inga ngi ka fa tai fo ila utar fa tai fo ia fie me e ui o mea na tatou va ai pe le e wal me mo ngia le mangingo nga se fie me nga lo sa makupi ona o personal le fie ma na me le to na tia ia fe kuku nga isoro la ia le o si mingiska ia mai wailo inga le ko io na wailo na tuli le to tel to na analosa aya dia itu atu o na mea uma nga fa ka penga ia ngalosa mo tough assignments ngi la ngai le fa ngofie a le wa uma fa ka penga inga ia fo ile le fa tele so loto pe fa manguia ava ko inga ka kela wipu mai se ia kele se so loko ai tu se pe yo ina fa ye le vaenga dia ina ia fa loto tele nai le anga e faisi maka uki or nga duenga to tu fa ya o le case la lea wa a matana to lo taimi nei walanga lele ia
ele I maua se unga ia si tātou tuli matanga upo ai lea o le a palasi ia I le melea ia ai o ke rofo le kupe wa uma okay o fo wa ko ko sa ka ya dasila le na isu ma ko fo le isu nge wa ele sa wa ka fo nge isu le fo nga fi le au malo yo maman to fo o vainga umala ia mana tuala le pagina le isu le ta uai fa pe mai le na reporti o puange o le lipoki nga au mai fa pe mai le sa pina tapa I le au malo ia se tu foi le ina ia fa mangalo or something like that man tuala na reporti mai ia elangi talamua ia na ave ma me na molia I le tau lelo ma foi ia keiso o le foi tu stala sinia so se tatou va ai pela po fe angi ai le angi ai savili ai na ona ma to evatu I o me angi nga ma pisa ko I lava ma sunga li atawa se tatou tu di matai po fe ai o nga mai se li po ki la observer mele le pe le mai o ia ia ai pe ai ola ave shaki ele misión mon ko ai fa matala to so mai na to di po ki me fa pia yo wala ngo yo li reporter o yo langa mele tango e va ve an tango kaulanga se paula le kai mira ofie fa no longo ila wa foi le la ko le fai mera menga se mangu wa ya se skamo wa Francis ya se tatou ko kurkul ma keep an eye la tatou pe comme ça on est ya keep an eye tu fa mo le tatou wa fia ma tatou viewers fans pola te me reporti mai steinele tango ba fia li poki me fa pe ya le la pe no fatu this is the toughest part on ngaruenga ngi awa ke fai lis o kulo ya fasanga mai lo ia si tatou va vai la pe reporti melea ma ai por afu se fai ngo se report ele ro pe ki fa per ke ngere langa conflict of interest ia ele vaenga o la utatalo monia le atau ele fa pe o te fai atu sisi o la utatalo ia maua kai po ai le pepelo I ia maua kai ai la se o kama isu e nga ia le wa oso mai lo fatu ne taimi lo loto le ataua o le alulu ma fau I le pe fa mao ngi me renga di poki elangi o le la alulu ma fau ai se ala na tatalo I fua le o le malo Yanga. E sort out ma fa o e ka mo pe a fai pe a fai sa o nga saingi ia pe a fai nga saingi fo le binga le fa koi a fai e mongi nga saingi ia nga ngai ai se ala ka ka sanga I fu le ole malo e tau wala mai le to o lua o tangata he's a lawyer by profession le man to fo ta ue so le ngai le ki le kasu esu o ke se je ka se ala ka kilo o ka iloa o fesidi a fa ye mo ila visesio mo I male lo ya visesio marco o luo visesio sa e saingi ngai a fa ila mongi nga saingi ya se la mela u ye fu na malo e ka fa mili ses ma fa ye mali ya vikua lo no winga ya tangia mai kulo this is my own e yai la le me le pe malo si ai di sa nga nga ya wala sa nga ke di sa ngi seme tonua ya raya lo no winga o le pe pelo le li le wa ayer ku le wa fa ngar kupi na o di le o visesio ya marong fot ko ya na Rosie ya wa vai la tatu ya el manga yang o fa kusinga be so swangi fo keisle si lao ya va tu sina so swani ya wala nga pe tatu idia se me la ai lo ala nga sa o me la lenga ka sa fo ye ya ben ka war fo el mano ya wala wo lo su ela me ko usa ili la me tonu lo va ku wa mai fo nga lo nga anai
Leo koe fo I le tactical operation service ale leo. Whenga kanga leo I lalo le kanga le. Ke leo po ame fai tactical. But ngai leo koe fo I. Ia, kama fo I e whionga fo anai. Pero vahenga fo I le tactical il mai tai tuina tactful. Ia, mo le e ale team whapitoa fo I le mo tactical la leo. E fa la tu te le fo ina mo in kofi. Kusa ngui. O le sauli o fatau malama tai au rungon pokala. Si ka se le se lo ka fa wa un pole lo ngole. Iyo le saule ya ana saule fa manino mai nei vaenga te tasi. Iyo. Ile tulanga o le va ya le la no winga la wale se la wa no le na vaenga mo le se e mo wale no le. Ya, ka kire pa le. Le le ya cha. Le ya cha le ngango le sutai. Le anga boring le me le. Yo ki iria ngale me le ako ya. No mane ya le AVP isi. Ai si fa kula la kala le ato. Tasi nei tangata e nofo ma le tele o me tupu. Behind the scene. Yeah. Akai. Yeah. Sa kaunga Fatu tasi tangata walanga wa ya leo mo le pare mia o le kele au mia e le lo e kangaka ya na te si le fia foi e o ai me fia kau sami le pare mia o le vai kau mafai o le kai me mo ai o a kai me ngoi fala au o le uma mala uma ile leo o me kaunga le pare mia o me le kaunga le ai lo ai Fatu na no foi e tasi le to inga to finga oka se mala yes ko ai le wealth of information le intel le ngofo mai asa kaulang wa se kuranga le ku yena nai wala ngai mo mera fa pengelanga lo ke lelang experience kon mo rafa kausanga lenga fa lo kilo lenga kai va yo parmbia olanga anga soka inga male lo malo ke le lo ke felo I mo ye lo mera ngo ya wa I ma america ba ku ol mo kwa bangole leila va a fangia nanai e felo ye I lo mo lunga me se FBI me fa pen ai mana ia fo ia tia o le tala anga le fo yo lona soifua e wa mantuele na o le fionga ia nanai e fo inisi o leo sa via ia tula epa ia to filau e o vai leo ye to lo le fia ia le malo fa tu fa tai fo ile la to service fa tai la to tua ia walanga ele ngata o se fa monia ngare o fo o la ko nga ko kwa manga ia ma o kama fo ia e o ai no fuanga e leo ia ko kele le vala uria mar public ona e o mai te tonu fa tangaina ona ele ngata o pupui ngo sanga le muma mar connection fo le international connection la konge wai e se o le sa vai fo le malo max kanu fo ia nga fo ki ai lo ki ro ia na nai ile makwa ke leo la bongo kafe fe I me ko ke pisa ngi se ke leo si la fia ngai me ko ke pisa ai lo pisa fo ia ave lo que falla kwa ele no po fatu e tata va bene ia le fionga na nai e sa kama wa fo lo mo lo ke le ala I ngai kafkafa ia va bela ia sa kama e o tiro futu inga ia ina nai le stanga tai open tele ala I don't rua ma wow very professional le approach and I keep things confidential a fa ya kia ele ai se me ka e fenge sa ngo ia il parmia ele lo ngai va fo lo mo lo kele ala ngo fo ka ngai ele o mausha tele information na teno fo ai se venga tala o le to inga mafutanga fo ile le o lo to lua o tanga tai tauna hiding a secret ai sa wangi oe ai te ron no fo mal tanga o twista Faku ese bedtime stories
Dia o me la bale ngale fa ngo okilu Samsung. Bange la. Bange la. Ingi ai uanga ka ule secret na. Uanga la mo po ole. Ke ia ka ule marasi anga. Iyo e. Ka bisazo. Ai tate fa yatu. Awa unusual na tu inga partner. Kama foi lele o louto o lua o langa ngaruenga. Tera very mango kamaya fa kuskusa Amerika. O kamaya secret agents foi top secret uma. E loa el parmia por presque. E loa kamera FBI. Langa kaunga awe ai mea uma. Yeah. Ai jaula, ai fica tatel ai uma ai fisi oi lo ko ai kauminga kuskala. E fai di poki. Afatwa ya. Yeah, but then only in Samoa. Wa believe you me. Idi ala winga palangi meanga. No. E ka siar kala ili malungi mea. E o sign language. Yes. O ke o mai lo. Ako e wa ka e po sa makarangoi mana nai. Ala e pisi aka kai lomkua. E mga pue aka ma. Kakarangoi ala makakarangoi mulali e maoi. E kia fa perkala nai. Fiaru lomkua. Fa fengai lo mai. O sign ma lomkua fiaru. Si. Mas sila lah. Le meranga lo que fai a que fiu ao kilo. Ora aka ya palmi anga sabana ko ngai ni lo mo ko lo. Bui ala fai mai sign language. Yo fungale wa mantu a. Awangi ngai kau mo wa ko fole o angi ngai yakar ko allo matu manga yo ngadi mang fai. Wa fai pa me ngoringa. O fai mo ki fa pe fa wan ki fa pe. Ai ora mga kula la ke kilo po fere poi de ala o que ra mga yangala o que fa mai ra ka fiaru lumpo si ai ro pole you know lengo go fa pa uia ai o mga ole di fa mo makal ngoanga. People kau avoid o ka marunga ni Le alanga le makal ngani la sani le. Ai no penga ka o ro ngi nga yo fisidi ngi me ka. Le o wa ho ke fisi la sa ka ngwa uia fa no ke fisi ke mga bring up ngi me fonga. Rango ka ngwa uia as a friend, you know, ka ngwa le ya. Au ke fa mai fiaru lo ko. Ai ngi me fa lo o yo alanga di o ka ngwa me fu. Le yo sign. Ngo fa me ke au dai sign lo mo ko fia. Ya que le la pra ko nga sign por mer ka ngor kalinga. Por pupula lo mokua por pula lo mokua ai giro la el me ka umer ka kare o misa ya paranga le aka misa la ka umer misa ya o ke mo ka papa kiu fo i el sign fo elon o sign na ye aviron ko ro pe ro o mga ofior fale pe ave la ingor figi o ko re fa mai o le ko ro ngaro lo fi Mas faço suro o languto. Ja. E foi lá le sign da alfarco rupe maxila. Ja, ngap kaso ya fui morto. Wa ka ke ia le fa markam kap. O fa kora. O mo le kwa dis kaminga. Papel ma. My God. Suki fa ko ni se menga se por ya we ni. Ai o lo tau va ya to tanga tale o bise sio. O le sa peisa o pori kara ku de pa. Le kara usala le o ko fita wi pori kara. Kusa lo ko fusu pori kara. Ya, lo te va ya tu. O le tanga tale sa fo. O pori kara ku de pa. Awa tanga sa pori kara ku de. Ai peia o ba o to le o leo. A fai fa maoni ra utala. Oi, ia sa ora lo como ko le ngai i moringu. O kan ka ulam foringa. Le la u ko fitawi e porikat. E u ko fikawi le CIA. E va vai la ta o ye. Pa wara le metau fa le ton. Wa va vede CIA. Se ingor lo. Ye ko timbo te akakama. Ya.
A tatou iai tūlanga walanga o lea ua tatou mate tuina. E ini so whaurulunga o ngā luenga Samoa, tanga luenga malo ua o lea wala malama whai, o nisi e mai ar masina fau. Ala tu contract. O nisi foi e to e rua masina. E to tolu masina foi ia tūlanga o latu. Ia, si ka kukuri maka i pea le tūlanga o le o lo iai. O le si vahenga o wawai atu. O le ute wawai atu i tatou matanga ruenga i Samoa. Ma tūlanga foi. Ia, ua fefefe, ua feika. Fa mai, o le la laku ia la auli, le fionga palemia. Ma le fast, e kukuli, mai o le la ako e kukuli, umarako. Kaka whika ruenga na mano? Ia la kuri foi le foka mo ngia fai le pelo inga la urima. Ona foi ngal malo. Ma won la ko. I me ye ka ke pisa kwai. E ka ula is a fair warning. Do sa ngol pa mi i nga lu fa kasi o foka ngelo o kanga nga model le le ko mo le sa mo. A vai ala e kanga ka e de fi nga me por asme. Ya, wa. La me conforme con curs. Yes, ale malia ia le lei foi fa fonga le lei a tangata fa inga malo. Wala ngal ta prokalame. Ia fa kai o to titalia ina ma prokalame. Fa tai o to HRPP. Wa to fe nei upu ye mate fa yatu. Ola ukala le. Maga ku foi e le tala le afionga le tua. Fa mai. O le aso lea o re koe fio mai o Yesu. Whamai, it's a great and dreadful day. O wakuangi upu. Le lau wakualanga le koke whai mai koke akama mai. Le lau kango karangoa aku ia ukou i upu ye rua. O le kala kuspa ia. Whamai, i le kaimi o le second coming. It's a great and dreadful day of the Lord, o i kangaka. Lono winga, o le great, o se aso fia mo e ngā o lako iloa. Ngā o lako kausia polo inga. A o se aso makaukia, mawhewhewhe, mo e le ifa maungi. Ia ua lavar ngā mo o kouri pisa si. Tangata whai ngā ruenga le malo. A whaapela o le atou te o mai tau te whewhewhe. Po o leo ko o mai ngai kaulangi o mai al fast mar mia fou o le akakuri o kou mea uma mua o nai pepelo le mea nai tau te whaasara lawina ai ua mafua o ngā o kou whewhewhe makikemu le anga ko kere wha maungi ma vaila iai ua mafua ngā dreadful ia o kou o ngā ngai ke ola le wha maungi e ke ola pepelo ia whaapi o pā. Ma, wa au malava, mea le ngai ke whaia. O leo langa ngai ke whaia kongo na makanga ruenga al mano. Ai a whaapea e te sila fia e oe o ngā lava, pēnga e whainga ruenga mai lo o langa a kore HRPP, sui mai le fast, o lau a wha maongi lea ma mea uma, le fo ua koe kula i mai le fast, penga mau fo singa kai me ke ngalua i le administration na le sap, o laenga e alua ape fo i wha maongi. Le ua koe kula i mai le fast, o le fo i lai wha awawe lava. It's a great day for you. Le tau. It's going to be a great day for you. Kako uma. Yeah. E leila se mea la e popole ai fua. E lei se mea la e atu vale ai fua. E lei se mea la e arufai whaikala le anga ai fua. Ma mea malava. Le ai ma se mea ke worry ai fua. Ioi, ma fua i seak. Onga o la sa e wha maungi. Sa e ngā lue according i lau ngā ruenga. Le mea na e latu e whai matulanga malava. E le ai a se mea o e whaapi o pāi. Era kalanga le tau. Ko kere fo ngisi o fa mo le malo si o le contract. Pa pe o sangi fe nga mai kawanga fa uma le fe nga. E le se mal si anga fe nga pe fa pe ke pi o mai. O kai mi lava ke se ai mai le fa mau. Bo mai ngar fe nga.
So e maro se aku lawa mio le lawa mio vale ma lawa mio pio pio. I lo whenga. Wa kira kaka mai fai me vale pe wa kolkau sanga o whenga. Contract, what am I saying? It is a Malaysian, there's no contract. Papa you're not bound by the contract, Papa Pe Kisoriale. O kako kongkala kau ke malama uma. O kongkala ki. E le ongi pau a mea fo ilele ke fiu e kau a. O le kongkala ki. Ma agreement. E yai me kau a conditions. E yai nga. A fo ilala nga po le aro fia kama a po le aro fo me wo mong whakau ko oe. E pale menge. Solidor. Nga e solidor kula fongo e lese maro si anga o paro kamar whakau konga. E kao fia i oe more rima kausanga. Kusa lele ya marau kongkalake senga. Ele fa pe fa kongkalake e ngoi. Kusa pe fa ko e sa ingianga nga fila kongkalake. Ia. Ia lela ma fa tu nei. E ye nisi o whaurulungo matanga ruenga le sa koe whaafou mai e le sap. Le sa toi whaafou mai lalo o le kia teika. Ia, sori kula fongo ngā mea. Ia. Le se i kako kilo ngei la ma kako vai mo kou sila. Ia po o wheku ai a mea. Le anga e mawhai anga whika ngofi a le whai ngā maro mani tua mai. Se eke pare mia loa pe ke kai loa. You have the power I mea umai a le. So le langa ka ko e ui ai le fia uma. Ma fisiringi le fai ungang fia me. Ai nga ngofo a fia me ma koe wha au kong kalake ia. Ai a fai o sa pela mai e le e se power o se malo kausi e fai ingi mea nga. Wai le o se kapenge ka a kua. Ia. Si ka ko kiru pela. Po fea tua patatua o nā mea. Ia. I'm surprised, very surprised ele I whakafo e whia mea kong kalake kom singo loreo. E alo utari tununga o lana ia ia na vaenga, e ia anga ngianga mea nga whai ei. Wale te tau wawai atu. Pea o lena toi whaupopo mai le taimi o le, pea o lena toi whaupopo mai mo le toru masina. Walanga wa uma. Ia wa uma. Ai pea lena toi whaupopo mai ea mo le toru masina ila utau wawai atu. Lea lai pe uma o ke topa lu te tau wawai atu, ia umai. Julai au kusa September October, ia. Ia, pe antoi whaupopo mai I lalo fo I le maro si anga wha o le malo. Ia ona o le taimi ua mo mi ai le, ia te aula ia, lea whainga ngā mea, kulou. But, e tau te o umai ui ala o le tulafono. Kau ki o umai sue. Ia, ma te lo whai tula o le au ngai o le ma ua faʻasoa. Oe lea ke I ke whainga ruenga le malo. Ma oele ke le pūlenga, a le ae ke eri ma e kau whanga. E maua oe se kaimi. Iyo. E maua lava oe. E maua haere maua teiteia. Ai a oele ke whaafonga mai ngai ke seki. Iyo le mea la leanga. E eile si vaenga lautala lea li atau. E eile si vaenga mo wawai et mo mia e whainga malo le toe sila tutoa. Ina ia toe wha malo sia mo Samoa. O private sector. Yeah. O tatou matanga ruenga tuma oti. Po o pisingisi kuma oki. Almaro. Ia. O ngei lea kungu ngei ma kungu umai fafu. Kasi lea EV2 backbone. O lea tina e marita mau ainga. Tupe mau a lea tunu. Au kako Samoa. Sole. Wa public sector umari mea umalo. Iyo, walu mai iyo, wo le ase makanga ruenga ele, ko kikiale ko mo miangi ngai private sector. Wa ran mai makanga ruenga kusa kasian makanga ruenga, wa ma uma ya me uma. Sila oi. Atou tangtanga ina ile meta sile vaenga o kele agree ai le. Na utla upomongia o kele agree ai ile tete inga me fia me. Ali atou. Ako sila Samoa. Wale aveangi whaasara lau ngā ale malo. E ave whaasara lau mai e whao ngā ia outsource meu private business ma. A ua oifo ua whai mai ale media ko iki ale se makanga ruenga re se rako media. You can never find that in ia kungu ngei mangana. O ko fuala ko mole. Wailalana. Wale o ilo lai focus ila ko ngā ruenga ma me o job descriptions ngā ringo.
a ua mai whaaru wale I fuarkaingi wai paunga mea lawa iai tūlanga whapena kusa o palama o welda insingia ka muka vai ngole ara mea lawa iai tusa wale au so sao ai tangata wa iai ma pisi ngisi ma ara mea lawa iai o koe whai ae koe maua ko kongu makakaka whaingaruenga na malo kusa o whai ae koe whai malako pisi ngisi na tonua na tonu ale tu fatu koe whai lako pisi ngisi koe ali lako mei tasi le vaenga whafonga mai fo I whainga malo o ma ua vei ave sao ma kua lalo la foi whafonga mai le fionga I sui pale mia e me se fo I le si sui pale mia le fionga toi lupe o ia fo I le imtanga ruenga o ngā ruenga te tele ia me se o ara ngā kupe ke kelengi el malo e maua mai I mei mana tua e pei no whai atu soli o ngi usila au se kālia Amerika private sectors ole this is a huge o tangata ia revenues ke kelengi kupe moa lela nai vai I New Zealand e sili le ave outsource la ko ngā ruenga fai mai e private wa uma e koe sai ko mai koe sau kongur kupi tax me fa pena a mele por vai bili foi le e konge kwamo ko bili a foi la na lo tu fai tu o fa tau foi la le fionga le sui pale mia ya to lupe e me sio le na tonu la e wan mela le ku pungi o aku leo fai le la ko media ke ro la mela ku wo leo e kurisa o criminals mo e loka mai a ua ngā leo aku fai Facebook, social media wa fai la langa le ufa mo mengi o atu le healthy la tau fai mai la tau media o atu le official a onga fai mai la tau media e kawanga kasi le media social malo e sau ya me e sa bari le yengi e kau fa kere sa bari sau ngā me al malo e alanga ku ku furka le vai sa bari ri pe o kau sui levan tauna io sui a ko reorganize a ko fai a ko wa mere fai ngai o me al malo e ka mo na psef o aku la sa foi mai le misio mo ngolo fa menga kuskala ba ku me o e fiu fa kat ni ki o foi ale anga me ko ke pisai e ko ka sui uma mai ai o e tato vai la tato ye al finga ta fa tula tala you know I used to have ole ke leo la fa lolo fa pe ha foi le tamai le fa pia tulo ya mo ko fo ronga ko lu la fingo o sanwa le to ya si ma fu angale mo matua ya ai nana te fai atu ta sile vai ngā tupetele ono manuia ile malo ya ole fa o ngā sa o lava o tangata ye yo la to mai ka muta palama ingisi ngia me o malava fa pena ave iai ngā ruenga e o e fai ngā ruenga malo o ngai o le la kungu denga ka ngolo la fai pisingisi kele la fai pisingisi ko ora ko sa ko kele ku per malo al me le ara wangale ye fai ko organize ko create la ko la company ali ko pe nga sa le ku pe ngo fo fafo foi le winga na la tala mo mia ya le toe silani ole si vaenga pito taua ma faʻasoa sa yesi tama I issue na maua mai I tulo le fio anga o fle lupo la utala noa tuai le nei vaenga le taimi na tau maua mai ni nei fafatala ia I tūlanga fo o ni fono tanga mani una fono tanga sa iai e pa ia fo o le fio anga ia ai pa ia ainga ia me se fo le matua tupu fa nofo ia me se fo o le tofa masili la e mar fa ta poinga e fa pe mai la ni nai fa tala ua matua I mana o lava mapulu nau le fionga le fai pule o lo iai nei HRPP ai au ma matua fa sufi lava le tofa ma le fautanga ale tofa ma sili lai e afa ai autasi e vatu ia te ia le teifono o le prokeki e milionga ia na fa pe mai lea ua matua I ona nau e le tūlanga o le ama le vavai ma ua koe bifo ua manga o tulou la ua te mana o ste neti tulou e suafa ua mana o e uru fai pule toe mana o e vaku ia ia ka ingo le prokeki o fafatala na maua mai fa pe lea ia ua au tasi ai nisi peitai la o lea ua o na ofiso tai
o so tai sa o a mo wala o le fa le ola o sos a o sos la vaia e mai sa o ai ku vai sa o mai ku kong ele me lo ele maro si anga se tala luma va tu ia le tala ai nga man tu fa no fo o le la o mana fa ai lo mai na pa wa va nga la o mai on fa unga fono e foi fale tele o mai lima i tonu la vo fale alupo nga pa la vale a taua la o mali lia iai o le tūlanga lea o le ato e totofi atoa le au fai ngā ruenga o le porokeki o le ako e kokofi akoa le anga i le ngata ufa ma vai ia nisi sa avea ma sui taitai ma tūlanga whapena ai o la ua tasi le tofa au waa mainga e mese fo o le tofa masilia lai o le ako ure avangoa i nisi kamali i makama whangau o rengu e o mai ia lau kasia umale lima kausanga ia o mo singa au se lengi wa manguia awange ia vea man me fuilele e ke kuku ma wa ia inga ingu madia ia lenga oi ala ia isi tama whanau e ata mai foi paula na o le vaenga la ua mai a wa longo mai wa mai a o na whai unga whanoina a o le tūlanga lea whape mai o le ave tasi o le teitai fono e to e teitai fono ai le sui o le itapipi ia o le lana mai le whamani nonga e le ai se mea whapena a tonu aia na o si foi fale lea tu lou na si foi fale wai lima ia foi fale tu lou fo o ta ua tai foi ono soifua ta finu ia si dia la ei ngar kasia la si ka mai tu lou pe o ne la tu whainga to na i mani tal noanga le lau te nau nau wai ma i o e ai se tasi fo i le kau wakangia mai fo e kau HRPP ai le o pasia la vai tele ma e ta mau wa le fautanga le to fam si de la e le suia lau ke alo ia whainga wha vai le ua wha ta oto le whainga malo e le ko e kai fongo ni suio se HRPP e ta oto la vai le suio le fast le saaru pa lo tai le manuia ia o le tūlanga la na mo tatou whale alupo i whaangofongo mali e lono winga la a whai o te tiro atu ia tea ura vaia ma lau mai tau walanga lau wha ma vai ia le sa tamo e fo i le fast e to alua o le tamaitai ia tu maseve poto ia ma le suiari o ngalo ia kia ure suafod o le tangata la na le suiari o ia lea sa avea masui kai fongo o le fono fa avaya fale alupo o foi le suafanga inga ia fale alupo o lala ufa ma vai markomiki o tui maseve le sila se tui maseve ma fongi msafata seufata la ufa ma vai lono winga la tangia mai a faya la muri tai tu langa sau no anga le sau no ai tai le fionga parmia lono winga la tangia mai o le tamaita ia seve poto o ia la lea e ono te tau ai o fai unga lana e ta otoa ia ele tupu fa no for matua ma ainga ia e mai se o le to fam si de lai ole polenga me ole afio foi pule i kai fongo menge o fer kai me fai fer kai me la ko kai me o fai fa le ko finga mala ko finga fa foi pule nga ko e uma classe e meia lua ia mo vole mera conflict of interest wale le ole le i para lu i menga le ku ole vango ile ku malo mangi se vai ai o fai pure la ko mo kwa o fai la ko fongo ni fongo le mangi fongo ango a wan malo ai no mo wana fa fatala mai ile fono tanga tu mo musule le fa peanga a vere manga onga o le faipule o fale alupo ma tu mana o ai fa tawa nau ia fa mole ia tasia tu e vaku markai kai fongo milionga ia al mela pito mali e fa be ba fa mentalanga o e vaturo no fida ngalo ai ke ofisiri ngisi ai fa per fa mentalanga al tangata ia le ngoro isi me e umolo le pa loka roa ia kulo Iyo. Ola kau abere maule. Le la taulangi. Le la taulangi ale me le. Fa pe mai uma. Ia man tola. Ola la toma fufunga na fa pe uma mai lon paluta tu le tal pipi.
ia me foi la le o tasi foi le sui naru tau langi le mo i o le prokeki ale la o ma ngi o malo i kofi ale la fio so e fua e la me te fio so i fua e te alu fua e tau fua le prokeki al miliona pe afa pe ai mana tu mai ele o ye se unga fon ele pasia fo e fale alu po atol na me iyo mai e ala utel tununga le te fa tangaina tu lo e fui ono tenina le foi sa ve ma fai pule ya me se fo nisio fai launga e ala ka ko ngai le kai fa ka ngai nga ko nga me le anga ai ya se pito siri na matuala ngolango matu mati mana tu mai ta sile fai pule fa le alupo na la vea ile to lo sfu awala ngi so nga la ku se fai pule ese aku foi le tulo ile fa pe sa tala ese tu ile la vele nu awala la ku fai pule le HRBP le tu to mo fai iyo e fa tenga mali e ma fa panga no ina tu langa o mea na tinga ina ile stanga tai tau ya ai o le family no ngala nga ka usai ma ke no o fraru ma se ka pe mo in me le la fa pe e mo moli mai pia se i fo ia ku ia le palmia o maila i o le ku mar o fa tu o sona pole o se mai se o sona pole e ai ia se no usa mo a o to ai to fa ma me o male lenga ma me o fa to fa inga le ka o ko fa le adu polango inga o inga fa nga sa ili malo umaya la via foi di mo o ko wori io dango nga foi lai ko me foi nga me ko ro po malo nga me foi ko ela nga foi bengala nga ma ko ba ko lai le me lo ke fu na fa malia tu o to wi foi pule HRBP ai fa malia la var ko ngi fa foi pule ko ke ai ma ko alongi ma me nga ngai komiki foi la ko fie o ko ya foi ngi se komiki foi ko ke travel la va nga me ya ala fa na me o to ave o to ko kongi ko manga ko ke u male wor pro ke ki ele se me ka o ko me na ka fe ngai fai pule wai fai ole mo i le ngi la ko ga ngo fe par menge o mo i ave mo kule e pa le o le chapipi la ka so nga ro ngai ko ya le na le la sa we la o mai ka pa la fur pro ke ki yo sa ole le lo man tu o le sino tu malo si le taua tatou tu malo si ave ese mai le to finga le mai le fai pule aia te ele le fa por fai ku aur kala a fai fo yo la il fai pule le fast ko sui kai fongo le fast ave o mar fast la ko finga ia ele se me la tatu le se me pole fua ale pa loka i le fast ya sorry wale sauri kola wale sauri pelenga wale sauri ngame ele la se me la ko mumu wa o ele te to mumu le te HRBP ale la ko mumu rusi la nga duenga ele se popole le porokeki lo fa kwai porokeki ele se popole ku sa fa ali iyo ele se popole sa fa ali mai le fo ngi me rusi nga o me fo ile o le asa o nga fai pe a eru ese me porokeki ole ko nga waku ngai fai fa le mai e pengi fiki ka ko la ga ka ki ngi kai ka sanga ngi ole ke le yo fa le ko a me se asu le chapipi tau fa le anga le poroketi o fa no anga na ia wa ai ma feingu tali le manui o porokeki ai uma e lava e faita la le anga uma e lava e tau fa le anga e o fela le wo ye ne la si tie 2 milion na po le wo si tie 2 milion ya ata vai tu foi ele to beno fa tu ele se me tau to e mai fuani tala tu le pa ia e fai si nga ma ia le al pare mia you know e mai fo ngai ele ai tatia ia na ia ta ana saunoanga e pe tatu dala e wo ingu ko per malo e mai ngo mai ng saure ko fai ka le na to nu lava o mana tatu fa ma vai mas to ina tatu fa ma vai lo iai ele to e taulia ni ana ia tala i lungo le tatu por kalame au me sa sao
alu pe ave anga le tatou da edita o le tu ala no foi le fa ave ale misi o ko ala no foi le vatu fast ma Samoa le ulango lango venga malo o ko me musika mi fai ka wifu nga mia ioi awa nei tu se power mele la tamu fai ia faringus pepa ia ngal fai me ia ma wai viewers ma me uma o tatou wale tatou titano fifu ma fatele ala tutupi awa me ma wai fu the time na le wingo la tala tatou sanga ia ne tatou se ka ko muri ka ia sa valinga al fai nga malo o le me foi mali ai kero ari ko le fa pala o le kali e ko fa fo so le lem se ko ko menga fa pala o le kali e ko fa fo wa le fisidi me it's not worth ele ngau ia fa fo e ko ko me la lo marcar pepelo Oka e ko fo mai ia ko nge ma ka sa mo la ia o la fisidi ka ngaka a me fo inquiry sa ia ka ko o i ka ko ia mo ka mi fa pala ia wa o le fo no purpose o fa pala e mo moli mai la ko ma fo ni fa fo fa pro la le anga fa ngaro mala a te sila le atua e tasi ar fa pala ngi la fa tali mel langi na ole fionga le li parmi io pa wanga e tasi ar fa pala ngi ba fa pertania la fia fa fonga mai ai mongi la va o le fo fefera la langi pa the moment mai ai public se saunga fa pertania ora le langa aya a ko vai la ia kusil herald e o le Fox e o le PPC e o ai the Australian APC e kusi uma mo fiangi ari ko kula e po o ko vai o publish fa e o fia mai ne e wala tia isi au tu stala fa tu au ye le tulo le kam ke lo umai i RNC ya o ya wa ya ngai ese mesquinho Grace ya risi au vai nga fa penga io it depends ai de paki lango i for kuskara le la ku ngai fa o le Herald isi fo ima tamate tele America Australia ua matua le la vasi to ina e tau fai mai ana nan e le o toia mana ia e pau nanu ia o vai tunga le o tele na fa finga tai mea o le tele na fa nga mai le mele ta o le chat GPT e si la fia o le ato si ve ko ka mai o ia le mele o le chat GPT mo le me fa nga ngole AI o le kele yo ngangu AI le o sa wi lungo ale tele yo le nanu ai le wa mai nei lunga foi le tau kava mai ai si wa al to la lo le va tu la foi ngal ngal malo mo to ye fa mai press release ma me fa pena malo ma tanga ruenga don't try to prove yourself if nga ai expensive words sa la ka mo sa ka mo aswelu ai si fa ngo fie mai ya ngangu ya ai le mere wo ye sa ngo ngangu sa wo langi upu e kau ma peva malau nguko ngai mingiska mangai a kerere upu fa ngo fie ioi e ai o mai ai o meia se o me sa rungo le apple le mal mele le ai o le matua tama fo ie le te tangwate e kai pe ala ukala fa ya Siri where is the nearest gas station ya ngangu me foi la ye le Siri me fa ma ya o le direction ma me fa pena le ya tau ai la me mari le o ko vai ko ya o le o ko fe ko ai mai le vai ngai yo le wa o e patu le e o le patu lo fai o le o to fi tau mai o ko la e lunga le si to te fi fa longo e pe na fa yatu te do vai ngai le va ko si fa longo pa la yo te mi mate fia show ma ke fia ka un fi show ko face o le vai ngai ona o to e vevesi ala to e tau nu uma valo anga e tau nu talan faiatu ia fai falle merka ki fanga le misa kuso la ka hole la ta fa solo le kangi kuso me foi mo ya so ia o le taua auru tangi ia o le me o le taua auru tangi ma vai tilinko ia se mai misa po ange mese ia e o le message mai le tai ao le asonga fu ia o vai atu, ia stasi fo i o tatou au lango wati ngalo na fina ngalo.
le video fo I ua fai o ke le iloa la po aina fai le video au titilo atu. Ia o le polkalame le asasa. Ia ele mafai la ona o tatalaina le video le anga ua. A masalo ua uma ona o polokainga ngei ka ifau ngei mai le kulo Samoa. Ia ai o tusi atu loa le isi tatou paanga le amali. Aua toi lafo mai ia mea telefi a tilo ia. Ai kari mai skako paanga. Asa ifai atu lava sia tamai tala pu lea ile fafine a ngutu pua a fui lea o li tia mea maili. Le fai maile la por kalame I Sydney. Masi tamali fui lea o tole a fua. Ele wanga ilasa famtalanga ya tole a fua. Ai o le fafine lea ngutu pua a lea o li tia mea maili. Leo te tala noa sao atu lava I ai. Mau fai atu. Tu ulau mele fai o lo tau whaleanga ma lo lau vavali. Ma lo ngutu pua ai lunga o le lua polkalami. Ua matuata uvalea I lava le chapipi ma le au langolango. O le tala mo I lava. To a tele o tangata ia sa langolango le lua polkalami. Ua o ese uma I lava. Ma le mafutanga lea na lua fai I ngā I Sydney. Ua ese uma tangata o le ino sio o e lea lomtua lea o li tia mea maili. Lea e pi o lo na vai. Hei ta api pere, e ke fia ia to inga tangata. La lau me fai to inga tangata ia, kipi ese, kuri ese, e le mo le vaenga whaia le ta api pere. Ia o la ua unga ia wha matalanga. A lea fo wafe ala mai nei tahe hao, wa lau mai le ha. Amu ia lava au ia tangata nate siakia ka ika, peke le pe la ikiki po le ala sais le ia. Ia kulo wa Samoa, ia mai oi. Wa ave ho ia ngalo boy kokolo malo makaiku. O le fautuanga le watu sao lava ia te oe a li tia mea maile. Tu ulo nutu pua. Tu ulo lau vale I lungo le napol kalami. Ua matua ta uvalea le chapipi ia oe. Ta uvalea. Ta uvalea ia le sunga ia tu ila epa. Ta uvalea le pule. Tangata ia fai pule ia. Ta o Samoa. Walau iloa le tautua. Nai o mai lunga lua polkalame. Tatou, o le tatou whatuatuanga a toa lava tuila epa. Il maota Samoa vi ingo le atua mana paanga, o le whatuatuanga a toa lava le whionga taitai sili a dokta tuila epa. O le tūlanga fo I au tua inga ia la lau solo I tangata. Ua matua ino sia I lava oi. Ma o tūlanga fo I lea ua leo to ia inisia fia mata lua polkalame. O le mahalosi o lau ngutu pua. Ola fautuanga la, tu uloa. If I was you, I will better stop doing what I'm doing. Next minute. Ele tio fo isesi ua matuati ngā le fili. Ki ngā le loto, ina ua tautala ai nuu I mea moni ma le wha mahaoni. Ia. Whakeso. Ngana ko langi to le karango I ka. Ia, ngana Oe sea ono whaia ni video clips whape nei. Ai peitai, na sia uo, se tasi uo na wala au mena nei a tia au ana leila ala au te whaingaluenga. E winga lai se polkalame fo I a si yungali fo I lea I fe fo I lei sini. O le maota o ngutupua, po le maota e o piinga. E fo linga mai, o lea e anga I maitua inga na I a teau. Ai e fōlinga mai e leo ta ua lo ingoa. Ai o le whamatalanga si uso lea na wala au mai. E fōlinga mai o au lea nga I mai ana I ai whamatalanga nei. Ai ta o le li MELBOURNE. Lea lai watu sina o tuma I whamatalanga pu lawa. O te tali atu ai I le whawhine lea po o le whawhine ngutupua a lea o ai fōi. Mai atu lawa le suafa ai nuu. Ona e whamimelo I suafa o ainga. Ai ona ingoa sao lava, o li tia mea maili. Awa o le ngona le eito tonu documents fo I o le su fo I le ala auli lena mai ala ua ela vea toi maa. Ia o le swafala lai tusi eito tonu, o li tia mea maili, o te le o fatua la swafa lea. Ai nana o whapea atu la il tamaita I lea po le whawhine ngutupua a lea o li tia mea maili. E sauni e mai au whamaumonga ia wa e ta ua e whapea. Na o vili Samoa tali mai e se tina la whalongolongo ai sesi ini whamatalanga wa ufaya
po o malanga I Samoa o whai se sauninga I Petesa. O te leo malama po aia tu a inga wa e whaia. Ai whapela o ni sauninga o whaia e whaasanga ia tuila epa. Ia o atula le aso wharaile, nei. Ua lua au maia whaamaumaunga masuafa tangata ia wana lua tā ua. A whai ai tāle se fululua le aso wharaile nei. Ai le a maia ingo o tangata nei malua whaamaumaunga. Ia o le a oanga I loa e pesota I lau lo ia. Ia ma whaasanga atu se loa sut po se tangi. E whaasanga atu ia te olua malua po kalame. Mai o lau tala ia te olua. Leo ngā li lea ngutu pua ia. Sa o tei. O tei nei whamatalanga walua whaia. Ai lei ma se whaamaunianga po ni meo po ni ngoa. Mai a whaila o awa le ta ufa peo le li le melbone. Le te ta ua iau I au whaasalaunga ina whai. Le lau te ta pa I whaamauninga o mea nei. Ai o te whapea tu foi. Ua ta uva lea le japipi ia te olua. O le tala mo I lava I leo se tala pepelo. To tele tangata lango vala au mai matu faʻasoa. Ua matua inu sia lava olua. E ofo isui fai pule le japipi. E matua le ai seisi e fia luatu I lunga lua por kalame. Se vanga na isi to e ina o tuila epa ma lala li pule na e te lua whaanga ina lava. E tau su e ni lua viewers. Awale mea moni lava. E le ai loa tuila epa ma lua por kalame. E le ini tangata o tue fia mata lua por kalame. Vanga tangata matutuana e. Ai, o le mea lewa tupu. Wa matua tu uma wala lo ina lava sito e ina. Ia te o lua ma le lua mea nai fai. O la ofal tuanga la ia te o lua. Tu uloa. Tu ule lua por kalame. Ona ua matua tau balea ele vainga whai. Tau balea. I le lua ngutu pua. Mata ngā le laulau vale. Ma le lua tala noa e te lua le loa wha tala noa issues ma whai fesili ni lei. Ai te lua tutu afi. Ma lua tō e. Ma tali mai sine toa ina wa tau valea sine toa ina ia te o lua. A le lava e whai le lua tau wha valea. Ma nei tala. Ma nei ngoa o lua whai ngoa si toa ina o tai sili se vai le lua tau wha valea. O lua wa aia to fia tu ila epa le nai ngoa e te lua whai ngoa ina i le tai sili. E wa aia le lua. Le maa fau. Au te le tio foi. Awa a whai. Ai me se lava lalfa fine lea. A whai o lo ingoa na whai ngoa o iau mātua o mea maile. Ia le tio la sesi. Awa e te a mio lava wha maile. Awa o ngā e te ngoa ia mea maile. O lau whamatalanga la le whea tu le isi whawhine sia. Wa leo te iloa. E ola i le benefiti mai. E pi o lo vai toi manongi lo vai. Na wal watu I Sydney melenga o wal watu ai nei. Wa lua tolu tau sanga talu ai le na mātou tā whaam tole a fo. E leo se tala pepelo la tala ia o te tau tala atu loa. Ia. O na tu uloa la ia. Leo te watu la whautuanga. Tu ulo tau whaaleanga malo ngutu pua. Malo tano whai tua ingai tangata e le ini o whaamaunianga. Tu uloa. Wa matua matanga. Lo matua. Se vai ia o e te matua wa e matua. Ngau lea. Au le ma fau o lo ngutu. O le tasi le lua. O la whautuanga la ia te ulua. Tu uloa. Tu uloa mta puni lua por kalame. O tau valea le japipi. Tau valea tu le epa. Tau valea mawhai pule le japipi. Ia te ulua. Ia. O se tala tu le ia ile au ngali ile ngutu pua ai. Si ali ina sa whaia na whaasisilanga fo ie. Wa whai atu lo na ia fo I poto malona malama whaapea. Wa le tatau o na toe watau na se e sele fionga taitai sili mal taitai ina o le pāti. Wa le hanga le pāti o na o taitai sili. O la lai ngalo I le ali ilea. Po tamali ilea. O lai whaia na whamatalanga I le si tangata. A lai pu e umato telo tangata na tau ana whamatalanga ia sa whaila fionga taitai sili. E alua kulai sa moa lele na alua tua I nei tapo inga o le whainga pārot. Wailoa uma lava te taisili lana sauninga sa whai ia te ia. O le taisili lewa, ai le hai ma se whailoa ia te taisili. Lana sauninga sa whai. Na whealoa loa ia lewa pe se vale fo ilele. Wa ingosia solo ia o I petesa. A wafo e tangata uma lai lo fia tu petesa. O le lato taitai tu ila epa. Le plof dokta tu ila epa sa ilele malia le ngoi po taisili. O whea na vai me te mafutai New Zealand. Australia po o Amerika, ma Amerika Samoa.
E o malava I Samoa, o le lātou taitai o tuila efa. O tangata lai Samoa, wa ave atoa lātou whaatuatuanga I le fionga taitai sili. O ia na te taitai ina tatou vaenga whaafai. To be truthfully honest, HRPP is in a really good position. Whether it's this year or early next year, a guarantee. Like we said, it's all in God's timing, it's all in God's doing. I thought of I limia. Say Leon, o Leon, limit to lay my or say or Inga. I say more foe. I say I'm a foe. I will be fully chappy pea. We would not find a tongue to only chappy pea or time to don't sweet. I found one of my name or live for now. The piece of tangat, she swinger. Yeah, what my let to us. Oh my good boy. Eh, we got a guy going. Ole mo ba wa yo fero kus. Ko ka kasi vai bisa wa mai nga wa. Pois eu kasi ari di muri dia. Fa fonga mai ari to sunga. Ole mali e or fai vesili are me mai savidi. Ole ka ku wa pia pia ni mo. Ole ka wo so ka fa le o sa ku vi ka fa valea. Ka fa valea. Pois ala eu so ka fa valea li mongi. Fa mai HRPP is in a good position. Good position. Koi fa mai in the next election. O angai me o le fa ko maka di maka usanga ai o sor ku le ka fa valea. Va vai kali ai rim. Ko ngol ka mi le o mi ki ese. Ko sa yo so ko de o so ko na taun ko. La o ke. Ko sa ka ser kali rimsi. Honorable. To be truthfully honest, HRPP is in a really good position. Whether it's this year or early next year, a guarantee. Like we said, it's all in God's timing, it's all in God's doing. I thought of I limia. Say Leon, o Leon, limit to lay my or say or Inga. I say more foe. I say I'm a foe. I will be fully chappy pea. We would not find a tongue to only chappy pea or time to don't sweet. I found one of my name or live for now. The piece of tangat, she swinger. Yeah, what my let to us. Olha Maria, eu falo Valério para City. Foi mãe. HRPP is really in a good position. For that position. Não te fai atu. Leti o lau e sa vea le vale sa pa u le tu ai ngata ma na fa sala lau. O le para ko nga good position. Ma HRPP is in a really good position. Ma ko le para lumo, e ko is a good position. Ai o maenga. Kusa le fa pe o fia mai li mongi anga me le fa. O kwai lo ale li mongi ka fa balega ka. Ba ve e o so mai HRPP is in a really limangi vai o ana tala tonu ane le fa vale ai tangata I tupi. I can do your citizen. You know, I can do your citizen when I go di morgamano. You know, I can do this in probably a couple of weeks and vai ka ko. Kwai lo akari ngo mai mongi. E ke le ka ka le anga le ko ri sa. Ore upu fama mafare ke kusia I lalo. O inga. O inga. Ere kalari mongi. Mo fo. O inga ke no. For mas ka paki mo rims. Mo rims. Yeah. Rims ka paki rims. Rims. On ma paki da. E fai me le evacua vo. E return a quite credit ele fa o fa ko ele your trust ya la ele ai la mau. Kifa vo I ma ke kifa vo. Ai fa fe kai. Fa fe kai o ko nga me la ya le ka ki fa ya. Le o so ila le fai di poki pero le fa mai. O fa ko SMI la o nga e nga rungi fa sang pokara me ka fa pe. La o fa fe time mai Tautai A'e. Na pawa me le ke complain pawa o ponga la camo rims wa leva ga ye lo ke ka ka langa di pipi ang fo ngofo or fisili le fa ko sawa ka o mai or fisili
Who are the bad? Yo, oi la, Who are the bad guys? Oi kamaranga ni rims. Ioi. Rims. Oi tamalanga. Oi kamaranga e vai. Tell us. Wa fa mai. Kele fa ka karanga le kongo le chapipi. Fa mai. Le la ua mai le o inga. Le o mai la. Ioi. Fa se swinga se mo fo o ka ke ro ngo tik o mai la api. Kele ka fa le kong. Kele ka fa le kong. O ai. Te do la ua inga. Ia la tata no fifa o nga ka puro su. Le la va ku puro su. Yeah. Le la le no tango I fa pipi mai ata ni to video ni to. O le la wo lo aku le le atole le atata manino. Wa had enough morio ya ku depa. Ko sa e ui le ika morio o ka por kalame. A wa makua learn ya. Wa believe sa ka wa. Wa hoki le leadership ane chapipi. O le mela le wailo. Ka mga oro morio o ka milang ka mo rims. Aisea e tiava fa kasi da wuri. Ai ka mo mai. Ka mo failo ia morio e ka mia rims. Rims step in. So cool. This is your time. Yeah. Never make God's time. Kusala yo so ku morio o ia e o so ku morio o ia rims. E step in. Ai eku ku fingere. Ai eku ku haru o lai fa mai ka wesi mo ki ngo ia. O ia. E fa upu vo fa mai wo tanga tatau. O le mere ngo ngi Samoa wa nga ngi Samoa. Yo wa nga le brother in law li mongi a morio. Ia, lai le winga ra utala. E ka mi lo ku morio o ia I alu ya rims e ka uia I fa marosi. Well, it's about time e sui roa me e konga kai. Sau e konga. Ai eku ku wale fa mai ia morio e pi o le vai. Ai eku ku ia la le fa nga ronga ingo sa ora fa nga likia. Fa nga ka ki pe ia mai le pole e fa nga likia. Ai eku fa pe likia ru ka uia ku lepa. O la sa ule lila. O la sa manga e sui oi. Ya, o mankarango remons. O mankarango. O mankarango remons. Fatanga fa ale ang wang wa le stui. Ala wa ngofu wo ya ku lepa. Wa vai o menga ku kusala e video ko ia kanga ka ia di mongi le karwanga le. Poka umanga o ke ngia ku le palimo. Usai e video ku. Lai fa ko ngofio mari. Ave fe lai foring ori mongi le foring mo kuwa e stressa. O ika. Vai la le so mo fie le. Ala la sa o mo no tenia. Poka umanga o ke ngi. E fa ku fisi de fa pe ko kama. Fa pe ko maro. La yo me mongi vai la tatou. E o ko ki fa pe mai ia rimong. O me mongi o er ka mai dia. Vai la sa ngor bela usa ko. Ai ke dora ka leanga le ka iri mo. Ku le pare ka iri mo. O ka leanga na fa mai. Ko ma sui, le la usui. Le usui ka leanga. Ka leanga e usui. O fa inga wa o le o inga. Vai le tatu. O ila le tatu lo ai. Wa masala fa. Wa uma. Manga kuwa mai foi la. O ai nga parva orimo. Oi, le winga la utala. La ngo masangi ni mongi fe me ai. Me o, malepe o, me I, kalepe I, me I. Ele fou la ya li mongi me kalepe me. Ya wa wo ku sa o limo. Malo pos. Wa mo yo ni ka ya. To o me o fangu tulua. Kiangi me ofisa. O ringa la sa mo morio. Pa mai sa sui oi. Le sa fa ko sui oi. Ole tamai titile na. Pa wal mele ma we nei o sau fa sau. Ma fa li solo na pe a. A se upu fa sa mo se nga upu lipiola. Awai ka kia o kere o fa ko ese o kala o fa ko mo we kala yo fa mai e kia. O le wai lo o fisa wai sir mai.
Te ua o mai lo ofisa li poti na setu mai ai ia likia. Ia mawhao mai au la fonga. Mau tau pulenga ia ua whai. Ngoingo au le overflow. Ya nga, wa le ke whai overflow le maro, ale, ke bako oe le ke overflow nga ia. Oe le kau whai overflow le mea. Le mongi ia e whai tete. Whai keke lava. Mafau mea na whai a oe. Mafau le lei mea na whai a oe. E ke sasi mai loa. E makua kakangi rua unu malau popo ole na. E mea o ia urua. Se papa. Kera koe papa. Papa. Kera koe papa. Ware koe papa, ware koe ofini papa. E sa ola wai au loa au marbaenga umai ukang sui oe. A paua mero ke muso e sui oe. La lawa kam whai a ku bau pea. Na iai lo u manatu wha mawalonga e te tū mai. E te tū te whainta. Aro ke ku aku. E te wawa ai le mata ngā rei chapipi. O ke ku whawhia. Ke ku e so momo oe. Lei tioa u lei wa ai a oe la supongsa. E te isa vali la supongsa. Vai. Fisa iai la supongsa. Ngola. Amerika ko fasi silang. Misa, Amerika ko fasi silang. Amerika ko fasi silang. O le wau mano fai e le soi bal mia. Yeah. O le fai ngā malo fau. O mutpora po... O le semo. O wau mano fai a te lupe. Aua lava. Nei toi whaatanga le urunga li ilea. Ai mai se arvai seku lea. Ona toi o mai ele nei. Dela wo mano fai fasa. Papa. Papa so. Papa. Po le a so kai kia. Ka o I mo fa kasi me. Iro inga, o la vai ka kangi lo ma fa for ka la audio mani ko. Su e ka me kiki a ngofo ka fuka. Tato voi fasi silanga au kilani fast ainga. Ja, mir foi de misa ia. E vai lá tu para falo allo. I tōti na uma o le tātou ainga fast au kilani o le awhaia le tātou whainga lotu I le aso sā 5 o ke topa. Lua whirusuma 5. No whanga tu I sa mau Manhattan le teimi o le tāo le tolu le whiawhi. Tātou te momori whaatasi ai le whaafitai I le tua ona ua tau nuu I mātango fia le whaamoe moe. O le whainga whiriwhiringa asi o tātou ainga fast. Sa o tātou tapo ia. Talia so o se tasi e fia awai wha amore mole la e mai le pae ma le uliuli po o le mumu whaafitai o awala vai fau. O le si whasisilanga o le whasisilanga daua le nei mole sairinga se leni a wane maru tāpua I salonga. E whaaturo watu Samoa I le au mamala Samoa na tofi Samoa na po poto tulou lava. A o le whasisilanga mo le nu pele o sale lolonga. O le maua paulo, e le o se nuu whaatau waalo nuu, a wā o lo tātou tofi, ma le whaasino manga mai le tua. O lea, ua I lau whanua au gilani. E le sunga le tausimtanga luenga ia Reverend Aso Siri sue, ma le malaga bai Samoa. Mo se sa iringa se leni mo le malu tāpua I salonga. O lea whatau ni nai le tau sala I le aso tona I nei, lo sumarfitu le masino se tema, I le iwa I le tai au le address Sumariva no Burnside Road I Riri Papatoe Toe. Le paialo tātou nuu ai mai se ni paolo ngafa e maluai te pau masali longa ma tau te whaatangisia lou a au foai te lia ma le loto whaaftai tele. Whaaftai tele lava. Songa I le tausi matanga ruenga Reverend Aso Sili sue. Le whioga te teifono I au kilani lua manuwai tia wha matua inu. Ya. Tātou whaasirisilanga le nā. Misa ili imomali tātou whaasirisilanga fo ilea mai I California. Ia te vaturua tātou whaasirisilanga lea. O le tātou Culture Day lea.
ia ale ekalesia le the word ministry church ekalesia uma i lalo le faamalu o le tatou matagaluega po le puleaga lea ia suga le faafegaiga setu ma le faletua faia tatou culture date open so se tasi te fia mai moa ta leono le fiafi ia auai foʻi ai le afiafi ma e mai moina te tala so se tasi lava tagata matua po o le fanauiti ia ua foʻi le molimauina o le faamoemoe o le fanau tausaga te tasi nesi tatou faasesilaga Tacoma fast aiga i lava ma le faaloalo tele o le afaia le tausala night a le aiga fast Tacoma i le asolusu ma le fitu setema lua felusu ma le lima tuatusi lua tolu o 94th Street South Tacoma iva valu faamoemoe o le a tatou faatasi ai i le matou tau mawhainga vai auā si o tatou aiga fast i Samoa. Malia le whaili, mai mafa fo i tau mawhtanga, sainia Pauli tali tinga la ulu o le CEO, no mero ta o ilunga me se fo i komisi siolo o le prestene. Ia, o le si tatou whaafiafianga lea, o le aso sumar valu o ke topa, lo su tala le rufale, ia ele tatou siva mo palauli fa le fa fia night ia mo le tou sui ole Mr. Langolango fo yo talonga fiu fa o tane poni fasi o vasa faia la i New Zealand tamale Paradise Club Auckland New Zealand ia ele tatou fa ili malie ma le tatou MC malie o le songa ia Mr. Falai ioi ia awana ingalo le faamoemoe ia mo le tofafa o le tane ia o le isi tatou faamoemoe le Wellington ia o le asotona nei fo i lo tou faamoemoe ia afia mai matala mai au tatou aiga malava Wellington ke roe angare pisi ka ua le weekend ngi mani ia le tahau taauai Wellington iyo ia ngoa taua o te weva noa faisi o pisi ai se manua mana ia kera wei fungati ia fa moe le mo tatou umai nai le lo Wellington le ainga le fast tatou siva le na ia fa murianga o le aso soifua o na sumare tolu o le sunga ia lo minga tau vala au fa muria le tua ia a me se folo o iai nei New Zealand malanga mai au se talia fa muria tele le tua ke rope ia lo minga pe musa me sunga ka ke ua kau fau lunga proclam ia ele nevanga la fiafi nei se au shout out le fiafi atu to mo lea ole ila tou o le ami mirikedi mai Amerika o mafuta mai talo fasiata mo molia tu mato walo faanga mai inei i mato i Sherry o Jerry Point North Carolina o fita po to Samoa o lo mato ngalulu e tutonu o le vanga au ale United States Marine Corporations mo le tato pale mia ia mai se fo i le lua porokalame ma Godfather sek ia kako let's go fast ia o le sunga ia Lance Sio le na fa leo mai le tat le Lance Sio no fa ko unit ia marko au o to uma lava lea i le tafau toa Samoa Merikeli uma Samoa i Amerika la vea i Samoa i New Zealand Samoa i Australia ma so se tutuila faaftai tele ia se i makoe malanga ma kaot wharanga koi fore kau wheroa i se i mapa i kou whanga wai us whankawiti ne ai kiri pa il whankawiti awa whanga wai pai snipers pistols man you're dangerous ia so kiro aku po isi le ia oi sole ia Petra lautasi ia fa malulu ku se fa sau kai ia foi nga me wa fa prokala me fa ko akasen mai ko wa soifua maso fa na talo fae ia se vatu fa leila so fa na wala tama o lempan ia ila so taya ya ono le wo mo mai el tatu program isi tatu fa linga misa o kengia foi ka ko we ngai kanga ya tawa ne ai ka fa ngaka le counter su la ko denga fa u la ko la ko kangi ya ka ko kikiro po yo counter su ka ya le na
malo whaapito atu ia tupai kuini meseta. Ioi. Ia, le ta tofine, le ta walkapik mamalea. Ta lo fatu malo, o mele oe tupai. Anti-mama. Anti-mama longa. Anti-mama. Ia, ngala. Ua male ilo po fetonu o le vā o le lalolangi ma le langi le te iai. O le taimi wa e tala noa mai o i Samoa. O le taimi wa tala noa tu i fea. Ua matua le malama. Ia, ua tauwhina whaia Larry, tauwhina saingi so kusikea. No fatu mo oe, to fine matu fo ia tu tele. Ia, mese fo. Ia, o le tautonga ma le no whaalo. Ia, wa umana makaukua, woi wa whaake aere fiku. Tato wheloa ila soa taiao. Ia, oi Tautuana lau pālota misia ia kia lau pāloka mo tatou manurewa. Manurewa ia ma Tautuana le tatou pālota. Fili ma le poto local boards. Otara, Mangele, Papakula, tatou uma. Rapapeo mangiso pako Samoa ngā ia, pāloka ia. Lena, au tatou ai manurewa Cody Action Team. Kaku paloka le action team action uma o le tatou la pisi alu vai aso te tasi nai fina wina le action team o le lava manrewa o le vaenga rea le si fingi palangi ngai ai o ngai manga o whaarua vai aso whako o le tatou action team vai aso le fina wina ia vai aso te tasi ia kaku paloka iai e miso le tele o mea tau ma mwhena ki no pe kasi e whakau sa monga aru le meia pe lua te whare o tōma Oi le meia. Mana ia. Pa roka mo te. Mana ia tele. Wa iska ko sa mo. Ia, po ai lava o tele o Moutinoa la po ai tonu na ia ai a fai. Ia, ai mo tatou. Ia, ai tatou i ke fu ai ngau pa roka sa mo ma e fai i le sa mo e pa roka. Anga la ko ko ngira pe pa roka o local port ma tatou wa council. Councilors funga. Ia ina ai le tele pa lotai. Ia mafatu ne vanga le fe fatalo fatu toto mata alesana le mafuta mai foi ma le tele ia ole aso ataiao ole a avatu i lunga remind me this misa fa mo le aso ataiao wa mau le tato wa fe sota inga ma le tamale sa sa ili atu ko se fia foi le tamale sa tau sa ili atu se le wa mau ka soka inga okay ia langole ole o faftai le ai le usole sa lue a le au se feinga le anga ole se tau au mai fatasi ma le sosoani le tatu samarianga le la sola tao ia ole a play it way o mau le ka ko por kalame siko inga foi le nga le video le na vatu yutai le ngo foi la ro ka mai e foi la samarianga le wa le mau tatu ale tatu wa samaria tautai A'e mole fa moli o tau mafa. Ale ye sa Maria nga le nga makarango nga lela. O le nga ki o fainga fiso soangi mo stulang or fali. Wa sila. Maka ukia me fa ye tatou proclaim o tau ya fa mvi inga le tua. Ma fa ko fa mo ka fula ila sota ya so ifo mai manuia. I'm looking for